T-Rex Basketball Club of Maldives will play against Carlton Sports Club of Sri Lanka in the finals. On behalf of Maldives Basketball Association and the participants, I extend warm greetings and a special welcome to the chief guest of the tournament, Mr. Mohammed Salim, President of Swimming Association of Maldives, and guest of honor, His Excellency Mr. Yoshita Rajapaksa, Vice Chairman Tharunyata Hatak. The High Commissioner of People's Republic of Sri Lanka, Mr. Dixon Sharat Chandra, and the Technical Director of FIBA Asia, Kanan Lee. दाद कुड़ेर को तेरेगा मुबारक के फाइनल मैच फिशिंग दाने T-Rex Basketball Club आदर कुला के जोजीगा अलमेना फिन्नो मिदनी एकितुरं कार्ल्टन टीम आदिमिति भी हम जोजिया को एन्नो आदिमिति भी हम वार्म अप शूट का मुबारक के शरफ मेहमान माल्दीव्स स्विमिंग एंड वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के रईस मोहम्मद सलीम शरफ को देवनी अदे मुबारक के फाइनल मैच तिबे फुन्ना हमें वगतुन गेनेस तिनुमुगा अर्नया को बैरे वडा गन्नवानी राज्य के फुन्ना अबुस तजुर्बाकार कोच हसन इस्माइल अदम गामस मी फाइनल मैच वेगन दानी वार फोरिगा दा बदाही वाफदा शागुम फरिगम वा फाइनल का मी कुरिम वेस कुलो गेन दिया इनविटेशनल मुबारक तो के फाइनल की वारा बदाही वा वारा गिन वेगुतुन फाहा कोन दंजे फाइनल का फाहा कोन दंजे अर्नया को कमेंट्री का बैरे वा हसन की मी मुबारक के तशी विक्ट्री होदा दिनुमुगा कोचे कैसे तो मसे कुफा तजुर्बा कार्यक्रम इस फाहा कोन हम हसन ना मी इनविटेशन का पास वारा बड़ा गुली लामी फाहा फाहा कोन हसन मी मुबारक का मी वाद कुरा कार्ल्टन ना मी के कुरी हर तो के वाद कुरी लंका की टीम तक मैगन होते कोंका तफावत के तोरी मी लंका टीम में ऑर्गेनाइज को अदि मी राज्यंग आई हम सिलेक्शन प्रोसेस एहन आलम में वाके टीम का दावत देनी मिफार आलम में दावत देनी एसोसिएशन हम सीधा लंका के चैंपियन टीम एहम मिहार के लंका के चैंपियन क्लब कार्ल्टन की दें आलम में फाहा कोलन जे मेरे मी कार्ल्टन को लेते कार्ल्टन के वाइस चेयरमैन की श्रीलंका के राइस के दरी कले कम गावा योशिता राजपक्सा एनस मी मैच बल्ला लम वडांगे बेन्नेवी हकीकत को कार्ल्टन क्लब की कार्ल्टन में नम की श्रीलंका के राइस महिंद राजपक्सा के होम टाउन को हुन नयने के गिया क्या ना एक दरंग मी योशिता आता हेटक ए मादमा के जुआनो को नमु ओना एनजीओ एक दरंग मी क्लब में हिंगनी दें मेरे एक ही तुरंगाल में फाह कोलन जे मी वगत राज्य के हिंगा मी फीबा रेफरेंस क्लिनिक का FIBA Asia के टेक्निकल डायरेक्टर खानल दीवस वडांगे बेन्ने आदे अलमे हम मैच आए को कोड वक्त को तेरे के तिबे फुन्ना बदल को लाना दाद कुड़ेर को तेरे का फाइनल मैच के कोलम फैशन अदे मेरे के रेफरी न बाजार राज्य के तजुर्बाकार रेफरी आदि राज्य को हमें के फीबा के रेफरी अब्दुल आमिर को रेफरी का मिकरो ने मी गीतरु देंग मी रेफरी को ने श्रीलंका का जन तो श्रीलंका के सा फीबा मी बिफारो दादी हद को सदा असर देंगाल दहीवने मी हर फीबा रेफरी हम जुआन रेफरी फाहा को लंजे मिफता गिना मुबारक है कि हम राज्य में बेरो के रेफरी में सम रेफरी को राज्य के रेफरी न बस फुर्सत लिबे मुंदा का आधा में एर दक्कम गेंदी कार्ल्टन ना मी कुरिंगा टीम तो कमसर के तफातंगे बहुटे कमसर का
T-Rex coach nahidus fahaku fi iskolum bodu umuge masala gnu hashiganu wargada umuge masale ki T-Rex sangoy undagu deke mirege match nikunneru enun evves hurahen nete haygatu mirege match molwaka kinto fahaku rene mi kuringa team taka mi team uge hashiganda iskola mika kandata iskolun mi team ge tafatake mi team ge iskolun digo hataru fast kolun teriye ko tibi ehenya mi anna team to ga amukom mi hunnani dekolun teri den warboda mi hun team nagar rajyan annate visnanes kamen e rajya kolun teri ge iskola bala fa mi hun boda speedy game kavram boda height wenun koggen eteren kulen ken hiwendarawan mi mubaratuge alun kuris fahakolni final daturu kofawa gota bada ayro Carlton mubaratuge final jaga hoda fani kulunu huriha mechukum ves moluwegen wara furihama record aka eko hennames mi detimuge kurumatlum wegendi wara waada ver kurumatlumaka mi detimu kurumatlum Carlton ge kola buravi no point ge tafataku pastolas half point haddiha ha point kamyab koggen Carlton e mechum mole fawani T-Rex mubaratuge final daturko fawani e team MF home kulunu match ge hurricane awadako maabodu undagu kamen nedi dad fasiya kamayko match kamyab koggen ada Carlton mubaratuge final daturko fawani huriha match ge moluwen kamga vi namas T-Rex mubaratuge final datur kuri kulunu team match ge teren demechum moluwegen enkam magamas confidence bayadaro confidence gotum bayadaro Carlton ge confidence tan kola ituru mage kashigum wakame hama egota over confidence umaki sama ekashigum wakame kina to asam waha kurene huriha match ko moluwegen final an ade umaki Carlton nangoi advantage tu not disadvantage to mi hinga me mubaratuge history badalata rajyege team ta mi final an huriha match ko moluwegen ade farus balivi final ge kurin kulunu matchun balivegen final an match ko moluwe furi dalonda ha basket coach ge hasen danna wagata ki mi moluvima badana magena kantatta ken nuhure kitame gota fatakum ves balivejja match tayaru ale bodwan hem alonda hivani 8 direction an advantage ken ade match ko kurin naidus wen ekam faha kurwa fa haigatuga kurin kulevidia match ki e team ma boda count kura match nun kamasha e match ko e team boda beli molu mabure boda echi take 10 kuran kama ekam mirege match nikunnairu fenigen daana kama naid wara boda faha ko pawani ada kulum pashagen T-Rex ke kulun terin T-Rex mi mubaratuga mi kuleni mulin ada mige kurin invitation cup mubaratuga T-Rex ke namuga kule pendo enemes mi kulun terin victory ke namuga kule depaharage matin mani tashoda e victory tarihodi team ge gina kulun terin tage hama mi team ge simenen tosa ad hama gaganaka e team neti de kulun terin ko wardetto furtama ahar tasihodi kulun terin terege maduwan detto zabi men kala zabi mire mi mubarata zabi gene sehri malaysia ko tamire me har kulamun edani itura young the player team ang itura fa Fazli ball fa one number se kurani option na libe goten noi ade shiran ball hodi hasa me mubaratuga mi kulemunda kulun terin tere kineto mi rajyega mi kurin kulefati bi kulun terin kineto faha kureveni mi mubaratuga mi kule kulun terin tere rajyega kulefati kita kulun terin mehmene to Carlton team ka mi Suarez kulefa hori den Pragit kulefa hori e de kulun terin rajyega mi ga kurin the mitila number agar tinkul emihunga ma team player ingata control the captain den emihun berun shoot kora kulun teriya den eteren big man ka kula kulun teriya team mihuna vis rajya experience ba ema magamas ege faada hodu taka eti kulun teri marabada mase kurane adi jersey number 11 mitila waran iskolun digu hasganu board kulun teriya gotu me faha kurame dani tankole bazagadu gina yom data mi feneno to ade service sekund terme war rangala T-Rex on defense kori service sekund vieru ka defar deto mere service sekund hama kolli fursaten nodi athine dekon Carlton meti kuriga ade fahe hatare thine demme basket ayeko score matiko lead hodadi zabi war read attempt Rito bola steal kollagen as wattadi jersey number 8 Pragit mitila war duru shoot කරන රින්ග ජීදා කාමයාබ ආගතන්නේ foul ade free throw kan libena basketers before count we shoot kurumage harakat govwa foul kurima wagataki vettija point count kor kurin race on fa korana angata kurin race T-Rex balivumuga emme bodu kamaka dimavi
Carlton on pot fault gaganda ka bar warka pot fault resko ge evani 3 point ka miha ehna miti watta 3 point avi Prageet Elangos Mehdi Mubarak war rangal kulun dakkafa kuluntere Prageet ki Mubarak emme high scorer 50 up point enawani timme chun kamyab ko penkam gamas Prageet ke femra detere ga sualu fedena jagen ennu to hasan Malik rara reet ka atali Malik ki hama victory dawru sur hama kulamana kuluntere ennu to warat tajriba kar kuluntere hasawata ga rajya ga basket mihar videsi kuluntere ka engene emme puriyame Malik engene anaka mi team ekko kulen emme rangala engeni alon fa kore to T-Rex ke defense war rangala korum edani me misala kamuge captain emuge playmaker fazdi full court un hama fa hakko ganna gagen edani ehem menen hama playmaker nukorwigen ewlene edi miha hisab almen nami fa koroni detimus harang avasko game first half me tiama avaha scoring hodumuge maqsad ko detimus kulam unda kine to asam fa koroni fast ko game kulani algondan hama bunawani fast game kulanya ege advantage oti T-Rex aka alamote ga mi sarahadda balayrus rajya ga basket kuluntere naki halui kuluntere take gotuga mi fa koroni adi mege tunu skill almen na fa koregen bade asagote ga megen dia South Asian games ga salmen na fa koregen de emme skill rangale team gotuga hama rajya ga team fa koregen medi adi mitileya malika dekuluntere mase korhenus mitla bola kamyab kuri de Prageet haget ga bola control daga role kureta mi fennani Prageet wara controlling game kule kuluntere gotuga Prageet mi fa korani Zabige block foul Zabige ki etanon aamuko wara charge foul naga kulunteriye dekam charge ka blocka mitafat wani hama basi konta kongeta ena deyapang da mago huras elijiya huras ele goto kongeta block me wani eta ehnuni ay badlu wani charge ka hemme offensive kulunteriya foul wani warang hushar 50-50 to ega onna nama hagigatu charge ennegum me onna 10% waranga to ekam warang hushar kulunteriya ka charge ne geni ekam zabi medium metu salon fa korin king charge ne ge tanan jehi jehi Prageet is number 7 Asanka fazli wara rangalang edani me emuge playmaker nagamu enen hama mehar mistakes eden force korwani mistakes sange the step eroni action ika manna mase korani wara amajida wara reet ko option wattali sange wara reet basket ede me fenige diyai ade mitila wattali mase kori bola kamyab wagoten nui option anakas wanna mase kurani ama kuring hedi eti hedi to mase kurani reverse basket ka mase kurani mes demme wette goten nui ade score T-Rex meti kuriga Dhivehi 6 de basket ke tafata kon T-Rex kuriga meti Hasan aruna faham me kureveni hama Hasan me faham kureveni hama boda hama T-Rex ge defense warugata kamun Carlton ko kulunterna wannan undaguwegen ule manzaru kine ba mi defense kongotaka ba moti rawala pa Mubarak ge hemesta kala bar T-Rex ge wara kari naga kulun ekam defense go magando masale bejenga to meha T-Rex ga Carlton team unge furtama attempt ko no wattani ki engeda watta ella fun wettunne rebound naga karing e wattadani ehen e wani bodati kuluntakin tarake tiberuga box out no korave engeda 3 point ka aza betum kuri enames de meringo ji pai kamya bauten noi Malik option ball hodi Madafa Zabia Zilage 3 point Zilage 3 point fenigen idi Zilage 3 point ka ko squad kas moti tafat bodu engossa ashet 13 first point ge lead එක mihar moti T-Rex amagamus
ලීඩ් ගෝයකින් කුරියද්දා කොම වගුත් කොලක T-Rex ගේ ඉතුබාර බොඩුවකින් දානේ ලංකාගේ චැම්පියන් ටීම දෙකොලක් කුලේ කාමයාබ හොගම කියම ගම පස්සේකම කණ්ඩවානේ ෂන් අවුන් දෙම්මෙගේ සම ෆුර්තම එල්ලාෆ නොට්ටුනීම තිරින් බොඩු මීහ නගාවේ වට්ටනේ බොඩු මීහ බේරල්ලාං එබජේ එංගද බොඩු මීහ එතන ගෝවෙගෙන් නෝ ඔත දීගෙන නොවානේ දෙවන පහරන් එනේ ෂූට් කරන ඇටෙම්ප්ට් එක කරගන්නක අද ෆවුල් લે එංකම මෙති ෆ්‍රී ත්‍රෝ කොමගේ ෆුර්සත් T-Rex लिफा T-Rex उन बदले विस गेनेसी T-Rex के जिला के बाद होगा ज़करिया कुलम नेरोनी मालिक block foul එහෙම තවසම් push foul මේ foul push foul දිහේ සාදා ස්කෝර් එකේ 4 පොයින්ට් ගේ ලීඩ් එක T-Rex මෙවති free throw kani Pragit alkunis mahakol Pragit ki mubarak ke highest score of Kansas up point enawani hodafa wara boda telida vettiji hasako Pragit ki wara itbar 3 point shooter engata enen hama kuda sikuntu faliye levuna sannani 3 point shoot ko option wara durun engata ga 3 point area ke defutu berun e wattali wara riti basket option ke basket gana clash methi hama score tafatu engos mehar ha point ke lead T-Rex දෙම්මේ ගැන බදල් වර රංගල බද්ද මිහාර ප්‍රගීත් කුලේ තීවේ ප්‍රගීත් කාර්යයන් හැම ඉල්ල ෆස්ලි සුවා මේ එමුගේ කැප්ටන් නගා ගොතන් නගනි එතන ප්‍රගීත් මෙවගත හොට්ටුවාල විද්‍යාලොන්ට හීවනි වර බොඩ කාල්ටන් ගේ ස්කෝරිං හොට්ටුවාල වෙන ෆස්ලි ගේ 3 point කාර්ය गा T-Rex दे 3 point कामयाब को उसको मडवण हम तफात करो मी गेंदनी ऑप्शन के 3 point कपो फजली के 3 point फेडिंग एदी एंकम गामस मी 3 point तो हुट्टु के नोनिया का कार्ल्टन वरं उदगुवाने मी मेचुगा स्को कैरी के हिफाटम वेस थेर विहि स्को की हाफ point के तफाते फेन्नंग एबे अलमेन स्को बोर्ड अब यहाँ टाइम आउट मिनेगी अलग ही वनी बेरुन 3 point शूट कराती एकम कोमस बेहें खतम कार्ल्टन के टाइम आउट के वक्त में यार कुरिया मिदनी हसन गागंड का फुरतम कुआटा के बोडू बाय मिहार मती निमिकिन गोस्पा 10 मिनट मिहार बाकी में होती 3 मिनट किने तो फाम करेगे दे मी फुरतम कुआटा के मिहा हिसाबन आइरो कार्ल्टन न हाइगत का मी उलेनी एमी हुं मी मुबारक का मी के कुरिन कुले फौरी गेम कुल मट्ट का हम वार बोडा दाइते कुनोतियो के मिलनी तो बाबा मी का मैगन मस्त देखिए मुना मिदी मावे मोले ए हम बास्केटबॉल का मैगन प्रिंसिपल लेंगे तो मी डिफेंस मेरे हम T-Rex के वारा वर्ग दे वाला दन्ना ने ऐसा तेरे हम नोदे विकेंगे वाले नहीं तो मी कार्ल्टन की बेरों कुले टीम में नो एमे कुले नहीं एतरे वरना जाग नुदनी मा एहम विकेंगे वाले नहीं अच्छा मत बोला अतुवीर मती बेरुएफा
අලුන් කුරියස් පහ කොල්ලින් මේ මුබාරාතකි රාජ්‍යයේ බාස්කට් ෆෙම්වර් කුරියරු මට්ටක ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇನ್ಸಾಮ್ ಹೋಗೆನ್ ದೇಹ 14 ಬಾವಂ ಫೆಸಿ ಮುಬಾರಾತೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಎಮ್ಮೆ ವರ್ಗದ ಟೀಮ್ ತಕ ಅದಿ ರಾಜ್ಯಂ ಬೇರುಗೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ವರ್ಗದ ಟೀಮ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಮುಬಾರಕ್ ಕುರಿಯದನಿ ಅದೆ ಇಲ್ಲಗೆ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಖಾಮಿಯಾ ಬೆನ್ನುವಿ ರಿಂಗ್ ಜೀದಾ ಫೈ ಪ್ರಗೀತ್ ಹಗೀಗತುಗ ಇಲ್ಲಿಯಕಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನಗೆ ಶೂಟ್ ಕೊರ ಮ್ಯಾಗನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ವೆಸ್ನೋ එකම කාලොන්ට හිවනේ බේනුම් කරා ටෙක්නිකකි එතරය මේ කාල්ටන්ගේ කුළුන්තරෙන් ඉස්කොළුන් දිගුවේ බේර නොනිකුම තිබේති එතරෙන් කුලෙන් උදගවාති එතරෙන් බේර නෙර මජබූර් කරුමට්ටක හුරිහා ප්ලේයරුන් වෙස් බේරුම් ෂූට් කරන්නේ ඉන්නේ කාලොන්ට හෙනෝ හැම රංගල් ටෙක්නිකෙන් එරුන් කාල්ටන මජබූර් වන්නේ කොන්න හැප් පොයින්ට් එකේ ලීඩෙන් එබේ මේ ස්කෝර් එකේ මිහා හිසාබන් යාරවන දන්නවානේ මේ කුලමුන්දිය කුලම බයදාරු ටීඑක්ස් හින්හම ජස්සා ලේ වර්ග ස්කෝර් එකේ හැම මුලි गेम मिहा हिसाब अंगार हम 8 टेम्पो एक टीरेक्स कुले मुंदिया कम पांग करे हेनो तो हसा हां वर रंग डिफेंस कुरे उन हेनो सनकेस बॉल गेल्लिजे द मिथिला एल्ली बॉल रिंगो जीवन का सही प्रगीत अरे वर रीचा फर्स्टली बॉल हो दी हेनो मस एक तरह कोमस का गो हिंगा රීබවුන්ඩ් ಗೆ ಮಸ್ತ ಟೀರೆಕ್ಸ್ ಹಮದಿಮಾನಿಗ ತೊ ಫುರ್ತಮ ಶೂಟ್ ಕೊಫ ದೆನ್ ನುವೆಟ್ಟಿಜ್ಜಿಯ ಎ ಬೋಳ ಅಲುಂ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಗೆ ಟೀಮ್ ದಾತಂ ಮಿಫೆನ್ನನಿ ಇಂಗದ ಒಫೆನ್ಸಿವ್ ರೀಬೌಂಡ್ ಎಮಿಹುನ್ ನಗಂ ವೆಜ್ಜಿಯ ಐ ವರಬೊಡು ನುರಕ್ಕಲೆ එකන් ආලෝනේ ಕೋಚ್ පහක් කරවන්නේ මෙහර ජැකට් බාලා හලීම් යාරුවනි හලීමකි රීබවුන්ඩ් වර රංගල කුළුන්තරිය ප්ලස් ඉස්කොලන් දිගු කුළුන්තරිය එහෙම දෙන් එක එබක් කවර් කරලා මිරේ ආලෝනා පහ කරනද නාහිද හම රංගල චේන්ජ් තක හද්දවුන් ගන්දාත ada iskolon digu tinkulun tenin TRX kes miharo eba tibi ada maliga iturun halim adi option ki iskolon digu kulun tenin enames den almenna hama paha kore me Carlton na ala balayar den malik ekane miridetto ewarge kulun teriyaka enoko tami abade salmenna mi sarahaddu team taka ko koleer dima masale me emihun ma physically wargada ingeda ada malik warar reach ade meha bola block kolikam paha kolen je मालिक मसक वर रंगले दन्नो जेनी දෙපාරෝ සම මාලියෝක මසෙක තුන් බෝල හුට්ටුවාලි එනමස් වර රීච් ලිබුණු බෝලේ 2 against 1 එෆ බෝලේ එනමස් කාමියාබ් කරේ ගොතෙන් නොවි දෙමෙ බෝල බේරද්දියයි එවර මා රංගන නිම්මෙන් ජේක බෝලෙන්න තෝසන් මා බෝඩ එක්සයිට් වින්ගේ තතනොන් දැන් හලීම් අලන් එලි කුළුන්තරේ වෙෆාදි මුලින් සෙටු නොවනේ සලීමන්ගේ ෆොර්සත් ලිබුණීම ආල්ද හිවනේ එතනොන් හලීම් බේනුවි ඉලියාසන්ගේ බෝල පාස් කරකම ඉල්ලේ හොරි රොංගොම් බේරුවා प्रगीत बॉल फैंदनी फजी वरगदे जस्साफुरी नंबर 15 चमत එතනම් ගමගේ તો ටීරෙක්ස් රීබවුන්ඩ් නොලිබෙකන් වරක් බඩත මස්සල බෙදිමා මම ටිම් ෆහර එල්ලා ෆෙස මිහුම් බෝල අම්බරා හොත් නේද එතන රීබවුන්ඩ් නොලිබේකම වඤ්ඤා දෙන් කර වෙන කම කී එතනම් බොක්ස් අවුට් කොග්ගෙන් මිහුම් වණ නුදිනු නේද එකම වෙස් අදියෙන් නොකර එමස්සල එබ වර බොඩක් වෙන එනම සෙතන රීබවුන්ඩ් නුදිබේකම වෙජ්ජියාම කොම්මකතේ සම වෙට්ටුමුගේ ෆොර්සත් වරක් බොඩුවන් නොදි ෆස්ට් පර්සන්ට් එහා ස්කෝල් දිගු කුළුන්තරින් තිබේරෝ එතනම් දැන් රීබවුන්ඩ් නගාෆියා එනම සාදි ටීරෙක්ස් ගේ නසීබ තංකොල රංගලෙන්න තම ගිනෙච්ච නුවෙට්ටේ එනම සබදු නසීබ එකතන් ඔන්නනේ කියම දන්නවා කන්න නොකරේනේ අනක සම මිත්ල බෝල හොදි වර රීක බෙක් පාස් වර ෆෝර් එක දෙවිෂේ කින තවසන් දෙන්න මෙවි දෙම්මග ඒ විගත කී රීබවුන්ඩ් ඒ තලා ෆොලනි මෙහරංගත දෙටීම සා මෙහ ටීරෙක්ස් එකම් ෆාහක් කරවෙගෙන් හැම ඒ එතනුන් ගාගණකම් කම දමාගණගෙන් මාලික නුකිත්තනුන් දැන් ඒ බෆාරේ ෆ්‍රස්ට්‍රේෂන් ගහෙන් දුවාලා එච්චෙන් බ්ලොක් කරි ඒගොත බ්ලොක් කරි බෆාර කොලොන්තරන් ගොලිගදවන්නේ ඒත ආල්මන ෆෙනින් දියා බෙන්ච් එක්ක තෙදුවිත මාලික් ඉලියාස් අනක 3 පොයින්ට් එක අටෙම්ප්ට් කරි ඉන්ෆාරස් කාම්යාව වතන්නේ ಫಾಕುರತೋ ಮಿ ಟೈಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಕರ ಎಟ್ಟಿಮೆ ಸದ ಸ್ಕೋರ್ ನಕರ ದೆ ವಿಹಿ ತೇರೈನಸ್ ವರ ಗಿನ ಫುರ್ಸತ್ ದ ಟೀಮ್ ಅವಸ್ ಲಿಬಿಜೆ ಹೆಣ್ಣು ತಗ ಹಾಸಕತೆ ಗಮ ಕಾಲ್ಟನ ದಂಗೊಳ ಗಿನ ಫುರ್ಸತ್ ಲಿಬುಲ್ಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮೆಸ್ಸಮ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರೆಗ ನುವೆಗೆ ಮೆಳಗಾಗನಕ ಏಗೆ ಫಹೋಂ
3 මිනිටෙන් හර 2 මිනිට 50 සුකුන්දුවර ඉදී හැම එෆ්එස් පොට කාමයාබ නොකරයි මෙහම මී හා ෆාස්ට් को कुले गेम गम हैरान मांजे कमेन तो द टीम सम अवस को एकंगे कुलेनी एकु तो बॉल कंट्रोल इन पर बडंग हम लिबे फुर्सतें अवार्ड ठीक है तो धन्यवाद हम काउंटर अटैक के हम देने संगलवाने මෙහාර ටීරෙක්ස් තංකොල හැමදස්සන් ගේම් කන්ට්‍රෝල් කොල්ලන් කුලෙන් අරනේ ෆොර්තෝ කෝට නිමේ ස්කෝ එහා ගෝ හෙන්නුගේ මේ ස්කෝ ගෝයිති ගෝ එහෙනම් තක half point ಗೆ ಲೀಡಿಂಗ್ ಎಬೆ ನಿಯೋಗುತ್ತ ಬದಾರ ಹೆನ್ನಮ ಅದು ನಿಮಗೆಂದ ಯಾರು ಬಲ್ವಾಣಿ ಕೊಂಗತ ಕಮೆ ನೇಗೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿ ಸುಕುಂದು ಕೊಳತೆರೆಗ ಸ್ಕೋ ಬಲ್ವೆಗೆಂದ ಗೇಮ್ ಚಮತ್ ಚಮತ್ ಅಂಕೊಳ ಬಡ ಹುಸ್ಸೆಜ್ಜೆ ಹೆನ್ನಮ ಚಮತಕ ಚಮತ್ಗೆ ನುರಕಲಕ್ಕೆ ಈಗ ತಯನ ದಿಗು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಮೇ ಬೋರ್ಡ್ ದರಂ ವಟ್ಟಾಫ ಅದೇ ಹಮ ಏನೇ ಕಿ ಫುದರ್ ಕ ಇತಬಾರ ಕೊ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಜಾ ಕೊರಂತ ಏಕ ದೇಕಂತ ಎವ್ವರ ಕೊರನ್ಯ ನಿಕಂ ಒದಗುವನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕೊರ ಅದು ಇಸ್ಕೊಳಂ ದಿಗುವೆ ಫತಂಕೊಳ ನಟ್ಟಾದ ಮೆಸ್ ಫಸೆ ವಣತ ಇಸ್ಕೊಳಂ ದಿಗು ವೀಮ ಆಯ್ಗತು ಅಂಗಿಚ್ಚಿ ಮೂವ್ ಕುರ ಆರ್ವಸ್ ನಿಮರ್ವೆಂಡ ಫೆಣಿಗೆನ್ ದಿ ಏಕಂ ಫುರ್ತಮ ಫಾರ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಕುರಿಮ ದೇವನ್ ಫಾರಂ ಎನ ಅಹೆನ್ ಗೊತಕಂ ಹದಾಲಾಫ ಎಟಂ ಕುರಿತಂ ಫೆನೋನ್ ಎನ್ನ ಮೆಸ್ ಕಾಮಿಯ ವಾಗತೆನ್ ನೋವಿ ಸಬ್ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಹರ್ ಬಾಕಿ ಮಿಯತಿ ಮಿ ಕುವಾಟಾಗ ಬೋಳ ಮಿಯತಿ ಕಾರ್ಟನ್ ಗೆ ಕುಳಂ ತೆರಿಂಗ ಆತುಗ The team is pressure gaya to yaar और बड़ प्रेशर है गोइकन द टीम कुलम दा का हसम से पा करगे मालिक का स्वेटे गोते नवी 3 पॉइंट तक फहो हाई गतो कमी द टीम गे स्पॉट लकुवा के मिलने नु तो यार फिराश बॉक्स आउट करातम फेने ए वरर रंगल कम गया तो आदे फुरतम क्वार्टर कुलु निमगे मिदियई विहि थेरन टीरेक्स कुरी गोयගෙන් हम गෑමස් मी स्कोर की नोत मी नतिया की දෙවන क्वार्टर නිකුන්නේරු टीरेक्स ලිබෙන වරබඩු හිංගම ජුමක වෙගෙන් දාන फुर्ता क्वार्टर के कुलम फहो देवන क्वार्टर फशन द टीम तैयारව මෙදෙනි फुर्ता क्वार्टर कुल निमගෙන් දියයිරු විහි තේරන් කුරීග මියොති ටීරෙක්ස් ಬಾಸ್ಕೆಟ್‌ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಕೋಟುಂ ಬೇರುಂ ಮಂಜರ್ತಕ ಬಾಯಾರ ಫೆಂಡಮುಂಗೆ ಬದೆ ಹ ದೆ ಟೀಮುಗೆ ಸಪೋರ್ಟರ್ ವರ ಫೋರಿಯಾ ಏಕೋ ದೆ ಟೀಮ ತರಿಹಬ್ ದೆಮಂದಾ ಮಂಜರು ಹಾಸಗೊತಕ ಫಾಹಕೊದೆನ್ ಜೆಹೆ ಮೀಗೆ ಕುರಿಯಾ ಹಿಲಾಫಂ ಹಮ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಗೆ ಟೀಮ್ ತರಿಹಬ್ ದಿನಮಟ್ಟ ಕ್ಯಾಸ್ ವರಗ್ ಗಿನ ಆದೆಗೆ ಮೀಹುಂ ಆಸ್ ತಿಬಿ ಮಂಜರು ಅಲ್ಮೆನ್ನ ಫೆಂಡಮುಂಗೆ ಬದೆ ಹಮ ಏಕೋ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹಮ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಶೌಗರುವಾ ಹುರಿಯಾ ಫರಾತ್ತಕ ಸಮ ಮಿತಿಬಿ ಟೀರೆಕ್ಸ್ ಆಯಕೋ ಹೆಂಕಮ ವರ ಫೋರಿಗದ ಹರಕಾತ್ತಕ್ಕೆ ದೆಫರಾದುನ್ ಫೆಂಡಮುಂಗೆ ಬದೆ ಅದ್ ಲಂಕಾಗೆ ದಿಯತಕ ವರ ಬಾವರ ಫೆಂಡಮುಂಗೆ ಬದೆ ಆಗತ ಹಮ ರಾಜ್ಯಗೆ ದಿಯತ ಸಮ ವರಗ್ ಗಿನ ಫೆಂಡಮುಂಗೆ ಬದೆ ಹೆಂಕಮ ಗಾಮಸ್ ಮಿ ಫೈನಲ್ ವೆಗೆ ಮಿದಣಿ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಕುರುಮತ್ತುಮೆ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಎವ್ವೆಸ್ ಕುಳಿವರೆಗ ವಾರ ಕೂಡ ಕಮಗ ವಣಿ ನಮ ಹಮ ವರಬಡ ವಾದರಿಕಮ ಒಂಡಕ ಪಾಹಕೊಲಂಜೆ ಏ ಹಮ ಏಕನಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಯಾಗೆ ನು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ ವಿಯಸ್ ಅದಿ ವೋಲಿ ಗ ವಿಯಸ್ ಅದಿ ಹೆಂ ಕುಳಿವರೆ ಕಮಗ ವಿ ನಮಸ್ ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕಿ ಕುಳಿವರ್ಗ ಮೈದಾನಗ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ವಾದವೆರಿ දෙගවමේ දන්නවන්ජේනි හසම් ෆුර්තම කුවාටා කුල් නිමගෙන් දියයිරු ටීරෙක්ස් මෙති හිංගම ජෙහෙ වරුගේ ලීඩකා එක කුරි ගාදි මුලි කුවාටා බලාර සම ටීරෙක්ස් ගේ कंट्रोल ගේ දශක කුවාටා ඔය මන්දර ෆෙනිගෙන් දියනම නිමගෙන් දියයිරු කොම්මසවරක හාස්කමක එක නිමගෙන් දිය කමගා විනම ෆුර්තම කුවාටා බලාර කොංකා කන්තකෙත් හසන බෑගරතුක පාහ කරවන අලවන්න හකිගතුක ලීඩ් නෝ අලවන්න බදනි ටෙම්පෝ ගේම් ගේ
tempo deadlock we foti ni mungar eta ei ha hinghama je kamenno ngata the T-Rex visna kama vanya ei war rangal tempo eka feshi deadlock ngama miharo scoring අනෙක් වටක ෆෙෂුන් එහරාල කන්නු මිදී කියනොත් හයිගතුක නිම්මා ටෙම්පෝක ෆෂන් වර ෆසියවානේ එහෙනම ගේම් තෙරෙන් බේරුජියා අඹර අන්න වරමුද කො එහෙනොත් එකා ගොත කන්නේගේ වෙගෙම වලනි එහෙම කම මිහාර ටීරෙක්ස් කොන් තෙරෙ මෙති තංකල බොඩ මාසෙක කුරන් ජෙහිෆා මිතිලා එල්ලි බෝල රෙන්ග ජීෆායි මාලික් ෆස්ලි කිටේ මුබාරතුක වර රංගලු කුළුම දක්වා පාසොතක ස්කෝර් න බයර මුබාරතුක ටීරෙක්ස් එම්මගින පොට් කාමෙව කොද්දීෆා කුළුන්තරියා සකරියාකි 36 පොයින්ට් වෙනවනි කාමෙව කොද්දීෆා ටීම සිලා එනම සම කාමයා වාගතෙන් නොවි දෙකොළුම සම එබ මාසෙක කුරේ හැම බාස්කට් වෙතුමක ෂොට් මිස් මොම මෙදනි එතරෙන් මියෝගත කොළම් විහෙන් හීවනේ ටීරෙක්ස් මිස්ව මුන්දාකම් ගවණී නම එහෙන් ඔප්ෂන් එකේ බදාන්ජේ කොම ගොත වියස් ස්කෝ මිහාර මොති අනක්කයි සම මඩබණු හැම කෑරිවා අතන් අලාෆා ලිබේ ෆුර්සතෝගේ බේනුන් කාල්ටන් නුන් හිපා කොම ගවණී නම ටීරෙක්ස් මජබූර් වානේ ඉතුරු ගොත්තකෙන් හොදන් ආස ගොතක මිහාර ප්‍රශා මෙති ටීරෙක්ස් ගාගණක පොටෙක් කාමයම් නුකරේත ගාගණක හතරවරක මිනිටු පායිතුවගේ මිදියේ එංක මම ගාම ස්කූලුන් තිරින් එඹුරි කුරීගේ ෆෝමන් අවමට්ටකයි බ මසෙකතකේ බ කුරන් ජේනු තවසන් එහෙම්වගේ නාහිදසකම් ෆාහ කොෆ ටීරෙක්ස් කෝච් මෙදන්නේ මෙහාර කුලන් අරවාෆි zila ya zakaria ei de shooter kuරීගේ ඉලියාස්ගේ වරම් මොල ඩිෆෙන්සිව් කුලන් තරියකම් shooting මිද කුලන් තරින් හා ඉතබාරන්නෝ මෙහාර ටීරෙක්ස් වන්නම් ෆෂාෆි ei රංගල සයින් නම් අලවන්න එංගත එතන වන්නකම වඤ්ඤාමු කාල්ටන මජ්බූර් වානේ ෆවුල් කරන්නේ අද ෆවුල් රේට බාරමන ආදිමි ෆෙන්නනි හැම වරන් ආදාය ගොතක මාගෙන ෆවුල් තක ෆුර්තන් කෝටා නිමගෙන් දියර ෆෙනිගෙන නොදිය අද ටීරෙක්ස් මුලේක හා ෆවුල් අදි කාල්ටන් නොන් ගාගෙනක දෙෆවුල් වරු මෙහාර මොති අලවන්න දෙන්න ඉතින් එංගත දෙෆහර එවනි එෆ් ෆවුල් එකරි එතනම් වන්නඤ්ඤාහම් ෆවුල් කොග්ගෙන් හොට්ටු වෙන එංගත එහෙම දෙති එකති කාමේ බානේ නුතෝ ආදවානේ එංගත by for every ginabes ade fanara vihi score eki score hama faadakam meti hama nekas hutti fe danno jeheni score ga ma bodu kurierun takenne mi quarter mes ga gandaka 2 minuten ha eruge kulun meti nimiken gosfa zakaria warak ginerta ka for T-Rex nge free throw ekum viesama point en hoda dini henkam hogamus mi feshun rangol feshumaka wegen danakam wara boda gabul kurave hen kulun denna hibbaru dibigen danakam ennu tosa zakaria deetius waran itubaru free throw jonte ennu to chamat mihar zone defense T-Rex badal kollahi almenna kurin fenne ane ප්‍රගීත් බෝල් කන්ට්‍රෝලර් එක බෑකුලත එන්නස් මිහාර ෆෙන්නනි චමත් බෝල් කන්ට්‍රෝලර් එක බෑකුලත කොහොම මේක තපත් හගීගතුක චමත් බෝල් කන්ට්‍රෝලර් කි ෆස්ලි ඒරෝ මේන් ටු මේන් නගා ෆතීමා චමතන් එකන් ඒරෝ ගො නොවි නොවෆ මිහාර කොම්මස් zone defense බදල් කරීම ඒ බදලයි offensive foul to no defensive foul අර බොඩ T-Rex කුරුන්තර වෙට්ටි පොති වණුඩි කුරි අද මිතිලා යෝජන නම්බර 11 මිහාර කෝඩමති තිය කුරුන්තරින් ඉතරෙන් දෙවන්නේ නොත තිම්බණෙන් මේ ස්කෝරන් දියු කුරුන්තරියා ටීමුගේ දෙවන්නේ මේ ස්කෝරන් දියු කුරුන්තරියා මිතිලේකි දර්ශන හොදි ऑप्शन over स्कूल दियो कुल तेरे का बीट को गेनो तो ऑप्शन की राज्य गोरी हम एम में क्लीन जंप नगा कुल तेरे अंगे तो वार टाइम इन अच्छी रंगला वार रीच का जकरिया ಅದನಕ ಸ್ಕೋ ಮಣಮಣು ಹಮ ನಂಗಳು ಕುರಮುನ್ ಟಿ-ರೆಕ್ಸ್ ಮಿಗೆಂದನಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಫಣರ ನುವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಫಾತ್ ಬಡು ಕೊಫಿ ಹೆಂಗಮ ಹೋಗಾಮಸ್ ಮಿ ಟಿ-ರೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗೆಂದಾನೆ ವರ ಬಡು ಹಿಬ್ಬರ್ ಕ ಬಿಗೆಂದಾನೆ कार्टन टीम बया यार दे चमते हेंगे बोले नुवा नंबर चमता फणर नंबर वरा रीत स्टील है
Wara real steal. Steal hama agutan as FS go hen nuhada hama Zakaria e pottere wattadi wara rangale danno jeni Zakaria ga masekken adi defense ge sa wara boda masek kurisan demi fenigen diyawa menna mitla tangol slow kulun tirehnu to Big man mitla ki ekam mihar beran nikonna emona majbur wegen awla nigata ehmima ei beron undagon mihar 10 numbers hama 3 point attempt kon adi nottigen awla ei T-Rex no hottan jehena mihaki Pragit ge 3 point fenigen edi Pragit mi match ge devana 3 point nenu to adi Mubarak Pragit je have one 3 point me kurin final match ang ayaru first 3 point enodi kamyab koppa Mubarak ge emme gina 3 point kamyab kurikon tireki Pragit nufeni irkola diuma fohodeta Pragit fenuni anakas mehar zone defense badal kori megato me movement ma ginawani moving enato duwan jehele ginawani defense ga engada ade Carlton anakas me time out ennegi manzar almenna fenige midi Carlton ge time out of fawana cash kolon fasan tayaro midani fa kurevi midi de time out minegi Carlton no ada hasan de time out Carlton no minegi mi quarter ga bes madumana hama tafat bodwam midani haygatuko mi Carlton ge game nukulen ule manzur fenike midani mige magan waslaki hasan kurin fa kuravi T-Rex ge defense warang organize mire ege iturun T-Rex ge speed kineba mire fa mi kureni T-Rex mere speed up balarangata alonda fennani T-Rex eiraku e beenum wa speed ka game control korata ei ingato ekahal kandatta me kamyab hodan korande anebba mi hunga pace nogos dimanna men beenum pace ka gengol ngata dem mi har Carlton enegi de time out mi hafuga denen nonagene mi wagotu pressure dan emi hun lafa dem full court press jesijja warak kamyab korane mi quarter galmenna kuri quarter वर तंकोले फेशुं तंकोले slow को फेनिगेन दनी हेन्नमस आइगतुका T-Rex के control दरुगा गेम बावयाගෙන් කුලමුන්දා मंजරු फेनिगेන් එබ දෙහෙන්කම හොගාමස් මේ T-Rex ලිබෙන වරබඩ හින් ඔජා දෙස්කෝ මිහාර එක තබායාරුස් up point के lead score board फेन्නෙන් එබ මිවස් ඒ ටීම ලිප් හින්ගම ජොම එන්නමස් දේතරෙන් ඒ ටීම මි ලිබේ ෆුර්සත්තවගේ බේනුන් ඒ ටීමුන් හිෆාකමග වණී නම ආයිගතුක අදිස් T-Rex මියවර නොකා වුමකි හම ෆාරුගේ කෂිගෙන් වා කම එක ෆා කොලෙන්ජේ Zakaria option 1 nani warang huskamoti Zabiya libifa 3 point jahan enama Zabiya kamyab awten ade Malik phone kamyab kuri hayatuka Zabi Konwali hamala muliyakun nakamyab kenu denne wene de Malik ball hoda Malik wattali Zabi ke devana foul Zabi ke mifaru sama blocking foul emmi ehnu thasa Zabi ge non deme Zabi ya foul eta alo ganda hivi etana Zakaria foul di himara gal kalon rasli de tene mono ade free throw kal difmati Pragit amna kurin fa korona Pragit free throw wara kamyab kama ku korun tere gotuka fa koregen dihnas mifaru wana gote danna kannege Pragit ferhonuiru hori tempo ya mihar hori tempo ya labalaru Pragit kommes waragga madujumen aswe alnoma danna wahibane mihar menenu to mikuata gadi muliyakon adi kurin prthama kuata faregen fernu Pragiten adi fenna gotennowe mikuata tankole slow kon adi midane edda ade prthama kuata labalaru tankole slow kon menna mikuata fenige midane enama
haigatuga control ge ba T-Rex un tankole bodu coffee danna jeni kuri kuata nimunu ira ala badal ma bodu ges enkamon T-Rex e hingama jehun eben e teamun e hifata score evvarge hifata mun dium mi hama gamo se teamun e wara bodu hingama jehuma kawwana Zakaria Sabir option dadi midie faros edi ta masek mikurani Zakaria mi far midie kurin Sabir hori magama Malik Tinkulun tirin carrying warna masekuri Zakaria ara 3 point Zakaria ge pass gina pass sama ginawa waraka scoring opportunities abalive Huswan kulun tirin netto demme ho Zakaria wara husko libuni 15 number chamat warna masekurani Tingu ge jehuni ei hama masale ge gada devana ball mi hun nagati ade bera midie bola Carlton kulun tirin gato etan adiye sama rangala koratane nufene engeta e box out nokore kuru kulun tirin wese tan huhat befe nagani emihun beer kolle wenje engeta e basket ko huddawana box out kolla option na malika de kulun tirin bola mase kuruni kanne ge kulun tirin kes bola nudibuni mi enu to demme haigatu ga gagana kama libify bole dem waan engeta miha pressure ko kulero ga mati eya gonneru nege net team kulun teri ekmas gena fara dihe point ke lead එක මෙහර මොති T-Rex ප්‍රගීත් attempt තුමාවර කාමියාබියෙන් හස් කරේ ගොතෙන්නු තංගොලේ හරි ගන්න බිය කුළුන් තිරයන් එක්කස් මිරි කුලන් නිකුමෙ අසංකා කුරින්වෙස් කුලන් අරාෆන එක්කස් දෙතරේ අසංකා මි දෙතරේ ෆෙන්න කුළුන් තිරේ ගොතක මි පාහ කරේ නෙන්න තස වාර රීති පාහක අක්වා ගට්ටාලින් අත වාර රීති පාහ Zakaria hama nifet ke mejane gudkas amako Zakaria mihara gagana ka T-Rex team ko emme experience player amako mika pressure match to hama fendi for Zakaria waram molak koleta 21-33 manwano score hama fula koramako smar mati 12 point ke lead ka hisab kossa anekas moti hama Zakaria waram huskol lipo Zakaria mit wattane hada watta Zakaria itanu hama waram miss kon nudane huskol libe chi waram miss kon nudane waram itu bara ko Zakaria ki watta kolun deri kan demme Zakaria hama sabit ko divi Pragit Aigatu Carlton hama miharo commissar ke ba fene bike kolun teringe moonu mati hasata Carlton ke bike kolun teringe moonu mati timanno balivani ye mi mikahala gotakan eba fene enu dosa ekamako ingeta miga miharo Pragit miharo hutten vejje ingeta ehem bidannawa kamaki Pragit hama gaganda kai ekani esko korani ade එහෙම එතම් ෆාක් ඔෆ ප්‍රගීතම ෆුල් කෝට් කො මෙහර මෙන් ටු මෙන් නගම් වෙච්ච අද ස්පිරිට් ෆෙන්ඩනි හැම එකනි ප්‍රගීත ක ෆරාතු එකනි මියගොත බලායරු මොලුමුගේ රුහෙක කුලෙමුන් දාකම අල්මන ක ෆාහගේ නුකරේ ටීම් ගේ හුරියා කොලුන් දෙන්න බයලායරු Davis 35 ස්කෝ හැම රංගවල ලීඩ් එක මෙති T-Rex jersey number 5 Rashan Ruanga Malik Zilla Fazli ki Havirun Havi Midiharu ge emme basket kulun teriage orders hoda fa kulun teriya Midiar war rangal ko me dakka fa kulun teri ka fa konje adanaka sida warang muskon gore me kamyab kuri aw nandama gotko zida ge timmana 3 point e kamyab kuri ade foul le 15 number chamat ellam ulumuge terega moti adbi yalonu basket ko kiya good foul engeda e first foul onner venu koran hama emme rangal e foul e basket nuette kama vanyai verbod foul professional foul enunta ha ademme engeta mihar hiwani T-Rex on as full court pressure jasam wihen ei
pressure in amuko rekumatta ka time out naganje eka mewagotu match situation ingotu mi half ko edden nunegene time out de time out naga hama fendi e fursatuge beenun koravejje hen hiwani 2 minute wadi mi quarter ka waguta badar baaki e boy ade chamat de basket was कामयाब को 26-30 आशे अनके 12 पॉइंट स्कोर में होती कैरी वेफा बसली मालिक फिराशे बवदे फिराकी स्वर रंगल कुल में बार धक्का फकुलते हैं मी मैच गवर्नमेंट आज मां बड़का फिरा बेनु कुरतने नुफेने फाउल फ्री थ्रो कम में होती फुर्सत लिफा मालिका बदले केन्ननी कार्ल्टन जर्सी नंबर 12 कुलमेरी जर्सी नंबर 7 असनका के बदलू के 12 नंबर निलनगा निकुलेन ए टीम को हरी एम एक्सपीरियंस प्लेयर अंगे सुआरेस एकम मेगा विवागत की हम आलोंडा हिवनी निहार मेननी ए सिचुएशन है फरतम हाफ निमन कार्य और हम बी तिबा एक्सपीरियंस कुलन तेरे कम कमी हूं ना टीरेक्स का यंग टीम का को मी बुमर गमसदन वारो बंदी वारो बोर्ड ऑफ फेनिफा स्कोलों कुरुकुलुन तेरिए इन्हें सबसे पाँव करे हमारा तजुर्बा कार कुलुन तेरिए जर्सी नंबर 12 निलनगा नुते दुआं इंका लोगों तक आलमें न दें में मी याने सिलोन टीम वासु रेफरी वरंग एवे आवांजे है कम मिंगे तो सिलोन टीम तक आम को कोरा कमे राज्य टीम स्पीड को कुलम फेशीमा वेट्टिगन फॉर कोर्ट फंजे ने हिसाब मी गस्तु का मैच लस कोरंगे मी हूं कोरा कमे इंगा දෙම්මේ මිත්ලගේ පරාතුන් එක හරකත් එක්ක මෙසරක ෆෙනිගෙන් දියේ දන්නව ජේනි බෙට්ටුනීම සම ඉහිඳගෙන් ඉනී නුත දුම්බෙක දෙනිදන්ගා Arvicha no judge number 9 पास थे मसे कोरी चमत 12 नंबर चमते हैं नमे एवरे टीएक्स कोंतरे मा होशियार बोला फ्लैफी फिराश वन्ननी है नमे नदी फिराश हुरसलाफा नंबर 12 फाउल कोरी मिवगोतो फाउल होदुमकी वारा मुहिमकमे फ्री थ्रो सिचुएशन गा गेम योती कोम्मे तनकुम फाउल वेस मेहारो शूटिंग अटेम्प्ट गा वेस टीम फाउल डिफेंड तो फ्री थ्रो लिबेन अदे टीम फाउल वनी एकम दे में नुदे इंगे तो कॉल में हियोनी माफ करो टीरेक्स होती टीम फाउल सिचुएशन हां ऑप्शन के वारा रीति बास्केट कामयाब कुरी 40-26 इसको अनका समा तफात कोली में 7 पॉइंट आएगा तो का आएगा हम आएगा तो कब इस कार्ल्टन हम ए टीम मी के कुरी के मैच तो देखी कुलन देखी के म्यूले नहीं है कम तंगों तफात बोर्ड स्कोर का आएको टीएक्स कुरी का म्यूती मिहार लंका के फिजिकल गेम फसंगोले तो मैं फैन नहीं कहता एमी हम वारा गिना कोरा कमे मालिक डंके जाऊँ हारना पड़ेंगी भी यार इंगे तो लंका में होंगे एसएस का मतदान वाला फिजिकल गेम फैसा नहीं है इंगे तो एमी हम वारंग हाटे को कोरा कम अब तो सेवा के साथ हम में तालम फरा इंगे तो निहार एहें उले रिनु तो हम तो हम गस्त को फाउल करा इंगे तो इधर रेफरी प्रेशर वाला निहार वाला नहीं देंगे हुरे हाथ का अपील करम फरा नहीं हम टिपिकल एमी हम कोरा करते थे देमी फैनिंग दिए जर्सी नंबर 9 चमत के फाउल 26 දෙවන ක්වාටර් නිමිගෙන් දායර හැම ගාමස් වරපොඩ ප්‍රෙෂර් එක කාල්ටන් මියති साल से के 26 नौ नंबर चमत प्रगीत
Nona team එක ගොතුක වෙස් කාල්ටන් කුලේ මන්දරෙන් අද නුෆෙනේ හොදිපුරි පොයින්ටර්ස් හොදිපුරි වකි ඉන්ඩිවිජුවල් කුළුන් තෙරින්ගේ මස එකතුන්නේ බොඩ දන්නවා ජේනි හැම එකතුකස් ටීරෙක්ස් මි කුලේ ගොත බොක්ස් තරේක සුරියා කුළුන් තෙරින් ගුලිගෙන් පාස් කොග්ගෙන් කුලේ මන්දරෙන් අල්මෙන්න කාල්ටන් ගේ ෆරාත් හැම එකතුක වෙස් නුෆෙනේ වකි ඉන්ඩිවිජුවල් කුළුන් තෙරින්ගේ මොලකමුන් හොදිපො පොයින්ට් දෙක ගොත බොඩ පාස් කරනි ආසකොතක හැම ටීම් මිහාතන මි හොදාෆේ පොයින්ට් එක හැම ගාගනක දෙබෑ කොලෙබ්බෑ හිස්සා කරනි හැම පරගීතේ පුංචි දෝ කරනවා නේද ಯಾರಕම කොම්මස් වරක ප්‍රගීතක බේරුන් ස්කෝ කරාතන් හොට්ටු වැෆෙන් හිවනි වරක් කාරින් නගාගෙන මාරංගල පාස් දෙයක තෙන්නුයි අරකාස් ප්‍රගීත එංගේත ප්‍රගීත කාර්යකාරීක කාමයාබ කුරි ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅರೆ ದೇವಣ್ಣ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಕುಳು ನಿಮಗೆ ದಿಯೈ 30 ಪಾಯಿಂಟ್ 40 ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಕುರಿಗೋಗೆ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ का एको एटी उमेती अरे फुरतम क्वार्टर निಮಗೆ दिया इरा आला बलायरो मेती इसको तफार कोल्ला फुरतम क्वार्टर निಮಗೆ दिया इरो हाफ पाಯಿಂಟ್ ಗೆ ಲೀಡ್ मेती एनएमएस मिहार मेती 11 पाಯಿಂಟ್ ಲೀಡ್ ಫುಲಾ को फेंक मोगामस मी एटी म लिफे वरबड हिंगा जोमे तीमण क्वार्टर कुरमत लायरो अरे मेचुगे कुळुं गागंड कम मेते मुलिं हमती देबावेගෙන් ගොස්පා देबावेගෙන් दिया इरो मुलि मेच बलायरो मिहातන फेनिगे मिदिये हम टीरेक्स के फरात हम वार रंगल कंट्रोलिंग गेम के दन्नो इंजेनी अल्म हम कुडेर कोल तिरे तिबे फुना को देवण हाफ आගෙන් අ තිම්මන ක්වාටර් ආගෙන් බදු කොල් දානවා මනිෆෝයි ෆිල්ම් ගේ වර 4 එකද අයිටම් එක මෙන්න දෙම්මේ ෆෙනිකෙන් ඉදියි ආද හිඟව මිදෙනි ෆස්ට් වන MBA Invitational Championship ගේ ෆිරිහෙන් ඩිවිෂන් ගේ ෆයිනල් මැච් ගේ ෆුර්තන් දෙ ක්වාටර් කුළුම් මිහරවනි නිමෙන් ගොස්පා දාදි කුඩේ එරකොල තෙරේක දෙවණ ක්වාටර් කුළුමා එක දෙවණ හාෆ් කුළුමා ගම තිබේ ෆුනා බදු කොල් දානවා ತಿಮ್ಮನ ಫಹರ ರಾಜ್ಯಗ ಮಿತಾಶಿ ಬೆಹೆಟ್ಟು ಮಟ್ಟಕ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಮಿವಣಿ ವರ ಫುಲಾ ಮಗೆ ಕೊಶಾಫೆ ದನ್ನೋ ಜೇನಿ ಫುರ್ತಾ ದೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಹಾಕೋ ನಿಮಗೆ ದಿಯೈರು ಎಮ್ಮೆ ಹಿಂದುಕೊಳಕವ್ವೆಸ್ ಗೇಮ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅದು ಗೇಮ್ಗೆ ಲೀಡ್ ಲಂಕಾಗೆ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ನುದಿ ಹಿಫಾಟ ಮುಂದಾಕ ಹಮ ವರಬಡ ಫಾ ಹಾಕೋದನ್ ಜೇಂಕ ಮಮ ಗಾಮಸ್ ಮೀ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ತಶಿ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಲಿಫ್ ವರ ಅಗೂರಿ ಫುರ್ಸತ್ಗೆ ದನ್ನೋ ಜೇನಿ ಮುಬಾರಾತ್ಗೆ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಮಿ ವಾದ ಕುರನಿ ಮುಳಿಂಗ್ ಅಲ ಅದಿ ಟೀಮ್ ತಶಿ ಹೋದ ಮಟ್ಟಕ ಫುರ್ತಮ ಫಹರ ವಾದ ಕುರಾರ ಫುರ್ಸತ್ ದಿ ಫೋತುಮಕ್ಕೆ ಸಮ ವರ ಬೋಡ ಮುಹಿಮಕ ಫಾಹ ಕೊದಂಜೆ ಮಿ ಮುಬಾರ ಫುರ್ತಮ ಬೇವಿ ಆಹಾರು ತಶಿ ಗೆಂಗೊಸ್ವಾವನಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಎಂಕಮುಂ ಏಯಿ ವಿಕ್ಟರಿ ಮುಬಾರತ ಕುಣ ಫುರ್ತಮ ಫಾರಸ್ ಮೆ ಎಂಕಮುಂ ಹಮ ಎಗೊತ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಮುಬಾರತ ಕುಳೆ ಫುರ್ತಮ ಫಾರ ತಶಿ ಹೋದಮಕಿ ಹಮ ಎ ಟೀಮ್ ಗೆ ವರ ಬೋಡು ಅಜ್ಮಕ ವಾಣಕ ಫಾಹ ಕೊಂಜೆ ಅದೆ ವಿಕ್ಟರಿ ಗೆ ಟೀಮ್ ಮೀಗೆ ದೇಹಾರ್ ನುರತ ದೊಳುವಾರೆಂ ಆ ದೋಸ್ ಕುರಿಂ एक टीम ಗೆ ಹುರಿಯಾ ಕುಳುಂತೆರಿಂ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಬಲ್ದುವೆ ಆ ಟೀಮ್ ಗೆ ನಮಗ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಮಿದಿಯಾರಂ ಫೆಶಿಗೆನ್ ಕುಳುಂ ಫೆಶಿ ಏಗೆ ಫಹೊಂ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಮ ವಿಕ್ಟರಿಂ ಹೋದಿ ಕಹಲ ಫುರಿಯಮ ಕಾಮಿಯಾಬಿ ತಕೆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಗ ಹೋದಮು ಅಂಡಕಂ ಫಾಹ ಕೊನ್ ಎನ್ನು ದೋಸಂ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಈ ಹಮ ಸೀದಾ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಹದಮುಗ ಮಕ್ಸದುಗ ಮಿಹು ಕುರ್ಕಮ ದೆ ಮಿಹರ್ ವರಗ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕೊಂ ಹಿಂಗ ಕ್ಲಬ್ ಅನೆ ಹಿಂಗ ಅಮ್ಮಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ ತಕ ವರಸ್ ಮಾ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಕೊಂ ಹಿಂಗ ಮಿಹು ಮಿಲ್ಲ ಫಂಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ತಕ ಕ್ಲಬುಂ ಹಮ ಮಾಸಕ ಕೊಗ್ಗನ್ ಹರಕ ತೆರವೆಗೆನ್ ಮುಬಾರಕ್ ದಸ್ ಬಾಬಾ ಹೆನುಂತ ಆದ ಮಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಗೆ ಫೆರುಂ ಸಮ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ಕಾಮಯಾಬ ಕೊಮ್ಮೆ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಗ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ದೆ ಮಿ ಫೆನಿಗೆನ್ ದಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ का को 30 पॉइंट आ 13 पॉइंट स्को फुला को दी अनका सम एंका मगामस मी क्वार्टर कुरी क्वार्टर ला बेर हम बड़ बेस्फेर नगले दन्नो जेनी आम कुरी क्वार्टर निम्मि हिसाब में फेर एनु तक
Carlton pote kaamyab kofi wara gineerta kafa Carlton na komi parak mi basket kaamyab kure manzar wal menna fennaw midani kahali fazli option zakitte wannani wara husko zakitte hori option fazli hama Carlton ingata physical game hama ekolen hama media quarter nimmali gota එමෙ කොරාකමෙන් එක young player on රාජ්‍යග තිබේති වෙහම ෆුදේරක බොඩති ෆාල් තක කොෆ physical game එක කොල දාෆ මිහුන් ගැප් කව කරන්නේ එකම රෙෆරින් වරස් සමාදුවන් ජහන මෙකවා එකේ તો මුබාරත් ක මේගේ කුරින් මි කාල්ටන් ක ෆරාත මිෆද කන්තක ෆිනි හොවේ તો කුරින් රේවසගේ તો මිහුන් ලීඩ් හොදි වගුත මිහුන් වර physical කොක්කොලගෙන් හොදි ප්‍රගීත් 9 නම්බර චමත් zakitte marangala control nokoroni tankola aadaya gotaka control koran zakitte mase kuri zakitte reethika control kure kaha gotaka ball libuni ehnu dohasa nidanga 3 point එක attempt kuri ehnu mes kaamyab wagutenui wara reach wara fast ko nidanga 3 point එක mase kes kuri ehnu mes ringitere gamburida fai jabi ringu ka joni faro malik option warang usko muri wara bada malik dini option usko muri ma option එක බේනුන් හිපෑගෙන් හම 3 point එන්නද සා මෙහර T-Rex වර reach ball rotate කොගෙන් motion offense කියා offense එතරේ වදක බේරලා එතරේ වදලා බේරලා මාන වාස් නේක by for Carlton එහෙනම් තම හදා ඉච්චකෝ ඒ කොලොන් කුලඤ්ඤා අනක defense එක Carlton වරු බලිවා නේද මේ T-Rex සංගම එම්බ බොඩ advantage එක Carlton team වරු බලි කළා නේද අද Carlton වනක basket में कामयाब पूरी टीम में बारह बड़ा मसे के पूरे गेप बड़ुई अनुदी खारी की पट्टा दे तो गागन का दिवार का पॉइंट का दुर्वे की पट्टा दे तो निहार उसको में गोतमती 11 पॉइंट निलन का जर्सी नंबर 7 असंकाय मती हुरसलाफ T-Rex के जकरिया तो Zakaria ball block korangere wagutu demi hun jeho vettuni kakuluga engu vitam fenuni kiyene kamane gona we kiye agane fenuni vettunu tan wara riche bahadagen Carlton konterin hamalan hidde to mase koramun je වෙට්ටුණු ගොතුන් තංකොල අනියා වියෙන් කියවන එන්න තමයි වෙට්ටිෆ ජෙහිෆ වි අනියා මි වි වෙට්ටුණි ආදයා ගොතක දෙත අවර සිම්පල් ෆවුල් අලන් කුලින් පාන් කරු මගෙන් දැන් මේ උබාරත් ක තාරිහා බේගතු අද පුරතමහර වික්ටරි තාරි හොදා ෆවණි ඩෙල්මේජා වාදකෝ කාමයාබ හොදාගෙන් ජීකින් දෙහස් පස්වනාර මේ උබාරත් නුබාව දෙ මුබාරක් බේ විදිහස් හවනහරු එෆාර් ගේ ෆයිනල් ගේ වාද කුරි ලංකාවේ මාකෙන්ටයිලා රාජ්‍යයේ දගුරුප් මිහර හෙන්නමස් දගුරුපකේ මිහාර බාස්කට් ගේ වාද කුරා ටීම් එන්නු අද මේ මැච් මාකෙන්ටයිල් කාමයාබ කො ෆවණි දගුරුපක මැච් කුරි හොදාගෙන් ජීකින් දෙහස් හවනහර මුබාරක් බාබා ෆවණි එෆාර් ගේ මුබාරක් වික්ටරි කාමයාබ කො ෆවණි කුරියාහර ගේ චැම්පියන් මාකෙන්ටයිල් අත මොළුවකින් MF හොම් බේ මුබාරක් දෙහස් නෝනහර බේ මුබාරක් ගේ චැම්පියන් කන් ගොස් ෆවණි සම්පත් බැංක් මුබාරක් ගේ තෂෝදා ෆවණි වික්ටරියා වාදකෝ එංගම හොම ගාමස් අනුමි දන්නවාද රෙකෝඩ් තකායකෝ දෙ ටීම් නොත දෙගම මෙවැනි හමහවෙන් ගොස්පා කොම්මේ ගවමග්ගවස් දෙෆහරු තෂි බෙහෙට්ටුමග ෆුර්සත් නොත තෂි හෝදුමග ෆුර්සත් ලිබින් ගොස් මෙවැනි මි කාමියාබීත ඉතුර දෙමෙහෙට්ටු මට්ටකා නොත ඉතුරන් ඒ ගවම කොළ නතිය බොරකොල්දු මට්ටකා මිරේගේ ෆයිනල් මැච් එකි දෙ ටීම වෙසම වර මුහිම මැච් එක වෙන් ගොස් මෙවැනි මි
තෂියෝදා බයකානක සමනතියා බුරවේගෙන් දානි රාජ්‍ය මුබාරක තෂි මිහතන හොදි ෆමින් හැමේකන් ටීම කී වික්ටරි මුබාරක තරි දෙහාස් 4 වනාහරු අදි දෙහාස් 6 වනාහරු වනි හොදා ෆයිනමස් මියදු වික්ටරිගේ නමේ බාස්කට් ගවර්න්මන්ට් ෆෘතම ඩිවිෂන් ගේ ලේල්කු ෆෙන්නම කුන්නේ නුදේ එහෙන් කමුන් මියදු ඒ ශරෆ් හොද මට්ට කණ්ඩිකම තිබි හම කුරින් වික්ටරිගේ නමක කුලමුන්දිය කුළුන්තරින් ගාගන කම වික්ටරිගේ ටීම් ගේ හුරිහා කුළුන්තරින් මියදු හම බාස්කට් කෝටුගා අදි හම වික්ටරිස් කුලමුන්දිය හම රජ් ජෝසීගා ලාගෙන් කුලමුන් මිදෙන එහෙන් කම ගාමස් ඒ රූහු ඒ හිව්වරු ඒ තජුරිබා මිකුළුන්තරින් ගේ හුන්නානේ ඒ වෙශක්ක කමෙන්නෝ වික්ටරි හොදි කාමියාබි තකුරාර කුරුමා ටකා මිකුළුන්තරින් කුරමුන්දා මසෙක්ෙන් හම වරබොඩ පාහ කොල්ලෙන්ගේ එනතෝක මිහාරු තජුරිබා මදු කුළුන්තරිය ටීරෙක්ස් ටීම කොන්නේ කෝටමච්චකම ගාමස් මේකට කොන්නේ යාගනකම් අෂෙක් ආහාර නොත හැං ආහාර වේ මෙහුයා කුළුන්තරින් සෙක්ක කුළුමුන්දා එනතෝක එහෙනම් දෙහා සතර කොම්පිටිගේ हमें एक निगे तो मिले को अच्छे की मिहार फिजिक में को देंगे मिहार अंगे तो अब फेने मी वारुगा तो कॉफी कार्ल्टन के डिफेंस आज ऑप्शन के ऑप्शन डाउन में तेरे का फाउल है ना तो हम बितन उन देम में करेंगे वी काल हम सेम ब्लॉक फाउल है 36 45 9 पॉइंट फरक ಕೊಡಕಲ್ಲ ನಿಹಾರ್ ಮೆತಿಕಾಸ್ ತಂಕೊಲೆ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ 4 ಗದವಾ ಖಾಯ ಗೊತ್ತಕ ತಂಕೊಲೆ ಬಡ ಟೀರೆಕ್ಸ್ ಗೇಮ್ ಲೀಡ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ತಂಕೊಲೆ ಫಸೆಹ ಕುಳೆ ಮುಂದಣಕ ಅಣಕಾಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ನೋ ಮೆತಿ ಮಡಮಡು ಉದಕು ಕೊಲ್ದಾಕ ಗೊತ್ತಕ ಹೆಣ್ಣು ದೋಸ ಮೇವಗತೆ ಕಮ ಅಂಗತ ಆನೆ ಅದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇನು ಕೊಗ್ಗೆಂ ವೇಸ್ ಫೌಲ್ ಕೊಗ್ಗೆಂ ವೇಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಹಮ ಟೀರೆಕ್ಸ್ ಕೋಕರುಂ ಹುಟ್ಟುವಂ ಎದನಿ එහෙන් ගිනේරු හිපට්ටා ෆියා ටීරෙක්ස් ටීම් ප්ලේයර් උගේ රිදම් ගෙල්ලේන දෙමි මිකෝට ෆොහම් මිහාගෙන නම් ජොහම කී වරබොඩ් ඩිස්ඇඩ්වාන්ටේජ් ආස රාජ ටීම එමි විවාගත කී රාජ්‍ය මිකොලන ස්පීඩ් බෑනන් කොගේ මින් කොම්මೆ ෆොහම කී අනේ ටීම රිලැක්ස් කරන් ලිබේ වගත අනක ස්පීඩ් ව කුලේ කුලුන්තරින් මිසම කොම්මೆ ಸ್ವರಕ ආදාගේ normal mode ka annane henota චාජුවාම සිරුකල් නගාන zabi ऑप्शन अनकास 3 पॉइंट का अटेम्प्ट करनी आ ऑप्शन के 3 पॉइंट नोट वेरनी को मति मालिक कैप्टन कोफा इसको कोफा मालिक को आतुन जा बॉल मति इतरे कोल्लाफ मालिक के स्कोर बेनो स्वार पूरी में खुरे मालिक वार रंगालु कुल में मी मैच को धक्का मुंदा कम पा को जेनो तो मालिक मेरे कुरिन निमी हुना कोलो मैच वर मा बडता नगल कम फेन्ननी 9 नंबर चमत मिहार वाले का टीरेक्स में थी मैन टू मैन डिफेंस बदल कोफा अभी हो दी बोला अलगंडा हम बुरवेनी टीरेक्स हम मेको तो मैन टू मैन गेने वगो तो कुलेंगे ही हम बुना हमें वारू बली वो मुगे एडवांटेज ऑन ना थी जकरिया मालिक मारंगला पास दे को तेनो कार्ल्टन को तेन बोला हो दी चमत ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೊರಕ್ಕ ಕುಂತಿರಿ ಮೊಳ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಟೀಮ್ ಬಾಯಾರೋ ಸಮ ಎಮ್ಮೆ ನೊರಕ್ಕ ಕುಂತಿರ ಗೊತ್ತಕ ಮಿಹಾತನ ಫಾಹ ಕೊರೆಗೆ ಮಿಜಿ ಪ್ರಗೀತ್ ಅರ್ಮೆನ ಮುಬಾರಕ್ ಸ್ಕೋತಕ ಬಾಲಿ ಮೆಸೆ ಕಂ ಫೆನ್ನಂಗೆ ಬೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ಅಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನವನಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಹೋದಾಫ ವಿಕ್ಟರಿಯಾ ದೆಕೊಳ ಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ಸೇನವನಿ ರಂಗಳು ವಿಕ್ಟರಿಯಾ ಆಮದನೆ ಟಿರೆಕ್ಸ್ ದೆಕೊಳ ಪೂರ್ಣ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆ ರಂಗಳು ಸ್ಕೋರ್ ಹೋದಾಫ 17 ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನವನಿ ಎರೆ ಸ್ಕೋಕೊಫ फजली यार 9 पॉइंट लीड कोडा कोफा में होते तो मेहारो एमी हो डिफेंस वरुत को देतिम फहर दिए टीरेक्स स्कोर नो कोरेवी एक मेमी हो गास वट्टा कम वन्या हम दानी कार्य करम फजली तुम बोला मिस्वी पास हैं कुल तेरे का लिबे को तेनो कुल तेरे आतो जीव दी है ना तो हां कोको फैबा बेबे जबी फैबा जिला कुल मेरी बास्केट गेम में हुनर वेरी देबेंगे को तो फाह करे फवा दे कुल तेरे नकी जिला या जबी फिर उन्हें सुर कुलों में अन्य समय टीम के न तो हां मूवी ने बिहार में तो मालिक में कार का देती मिस्टेक फेनिज वारोबली वनी ही वनी तो मालिक को फिर उन्हें सुर हम बदल न को कुल हाइगत को मालिक बेलेम बेस
neti arun dannawani miharo me game situation එක ගොතුමස් මාලික් ෆාබාෆියාම වර බොඩොච්ච ගෙල්ලන හෙන්න තොටි ඩෙක්ස් ගේ ආද මාලික් ෆාබාෆියා මීහුන්ගේ අතව බොඩති මීහුන් තම රාස්ලා ෆෙතරෙන් කොලේ ගන්නානේ එහෙම ඒ ලක්සරි එන්නේ නාහිද කරන් මාලික් බේලුමුගේ එහෙම මාලික් දෙන් ජෙහනේ කෝට් මතීක කොමස් කර කමින්ද විස්නා වෙස්ට කරන් ප්‍රගීත් नंबर चमत आतुक जीफा 11 नंबर मिथिला आतुक जीफा दिए बॉल बेरा 38 स्कोर अनक्यास मते फाड़ का 1.5 लोग हेन दोसा हां निकाल पीरियड तक में मैच गए बदे आज अनक्यास मते 3 पॉइंट वर रंगलो ओपन चांस जीफा वारा वेट आज 3 पॉइंट कामे वणो मदकिटे हम बॉक्स रे गोरफा वर रीच हम हुस्को गोर वट्टादी मी पासिंग गेम हम कोलम फशायरा इंगे तो मी हुस्वम फरा मी ए एवर कर नुदुवे हकीकत का कार्ल्टन के टीम कर फजली के टीम फाउल लेवी फजली कोमसर के प्रेशर कोनति वाण हम गामस कार्ल्टन टाइम आउट अद कार्ल्टन नु आरमन फेनिगे दिए मी क्वार्टर के फुर्तम टाइम आउट मैच के तिम्मन क्वार्टर आवेस का गण का मोती हम निमेन कार्य फेनो आदि आलमेन का नुफेने हम टीरेक्स एम में टाइम आउट है बस नेगी मंजरे और दंडवानी टाइम आउट नुणगा टीरेक्स कुलेमुकी हम ना हिद बेनुवा गोता गेम के हुरिया हिसाब के कुलंतरी कुले मुंदा कम के हेक एनु त आ मी टाइम आउट को मैं नगा कर नगान का वन्न गेम के रिदम बदल को दम टाइम आउट हम आमो को तक भी नगनी फेर मिस्टर मेननी मी लीड का हम रिदम का माबड़ बदले नाद ए बाय फार हाई तो का टाइम आउट नगा गेम में से गेल्लु में तक पाने न तो हां ए रिदम गेल्ले ने तो मिथिला 3 पॉइंट है मिथिला कामयाब करी तंको हुस्को मिथिला हुरी मिथिला तंको बड़ दो कल दे हुरी और ने मिथिला को नुफेन था तंको गिनेर भी मिथिला तेरे मां बड़ संभाल कर नुदे हुरी है ऑप्शन मालिक अब इलियास अनकस एक को को कोले निको मेरी अदे में तीरक से मारा बड़ मसे करी पट कामयाब कर है कामयाब आगते नु मिथिला वट्टन उतरे गमति फाउल ले मिहारुंगे तो रिदम बदल ले बाद इंगे तो मिहार में फिरना एति टी रक्षक मारंगले नो कॉम्बस बदल तक गेनन जो है ज़बी आराफ ज़करिया फेबी टी रक्स टीम मा माडुए फितिबे तंगे तो मिहार में फिरना नहीं ए हम वेदानिंगे तो कलान टीम फिजिकल गेम फटीम वाग तक कमा अकम ए फुर्सत दीगे नुआनेगे तो अद वरंग उसको वरना मजे करी अद मालिक डंक का मसे के कुरी एनमस मती मालिक हुरस सलाफा एनका मती फ्री थ्रो कम फुर्सत लीफा हसन किने तो देम है तो ए डंक का वर कैरी दे होते न तो डंक आराफवा मे मती कोप्पालीमा रीच नोई डंक जही नुदे करने के बड़ा मसे के कुरी अये तो का मे डंक किंगे तो अने मे प्रेशर गाड़ी का टीम को डंक जाए फाने टीम का हम मे मोरल वर बड़ा वर दबवा कवे मालिक मसे कुरनी हें हेदे तो
දෙෆාරු එන attempt ko දෙෆාරු සෙන කාරෙන් ෆවුල් කරි අපේ ऑप्शन हम वार रंगालो කාමයාබ වෙන්න තාම කාමයාබ කොක්කරන්නේ ෂොට් තවර කාමයාබ කවල් මෙන්න ෆෙනගෙන්දී 51 40 हम एवरेज हम स्कोर बही पेटे हम पा कोले जे मी टीरेक्स लिबेन हिंगम जोमे දෙම්මේ ආවෙන ෆෙනිගෙන් මිදී ටීරෙක්ස් සංකොලේ ආදාගොතක ෆෙනිගෙන් දී දඬි වල එන්නම ස්කෝ මා බොඩ කාරනෝ හිපේටේ කමි හැමයි ටීම් ඔංගේ වර බොඩ හිංගම ජොමේ කේ දන්නවන් ජේනි ටීරෙක්ස් කොන්ත්‍රේ ගාගේ ජස්සාහ බෝල බේර කොල්ලි प्रगीत अनकस बोलो बोलो कंट्रोल करा मंजर में फेनल में निदनगा सभी इन्हें की चार्ज फॉल लेंगे तो विफार कामयाब करिए पूरी दफार नाकाम है विफार चार्ज फॉल कामयाब करी सभी ये हमने पूरी दफार फेनेंगे दिए सभी के ब्लॉक फॉल इन्हें विफार में चार्जिंग फॉल लेंगे नेगी वारा मोलू को वारा मोलन नेगी चार्ज फॉल के हम दाना जेनी असं कुछ फांग कर हम सभी आम को चार्ज फॉल नागाने එන්න සල්මෙන්න මිරේ ඒ මන්සර් ෆෙන්නානතෝ නුෆෙන්නානතෝ සුවාලෙගේ තෙරේක තිබ්බා ඒකතක සබි එකංග දක්කා දිනි කිදම්ම ප්‍රශා මැච් එකේ සබි චාර්ජ් ෆවුල් නගානේ කන් ආද සබිගේ චාර්ජ් ෆවුල් එකයි කොහම එහා මොළ බාස්කට් ෆෙනිකින් එදියි වරන් හැමජීලා පහම වරබරන් ඔළුවාස් ලාපේ දන්නවන් ජේනි එන්න තාසම් සබි වට්ටාලි දෙකුණු තිරින් කෑරින් ගොස් පනර නම්බර් චමත් चमत अरमु तेरे मोती टीरेक्स कोलम तेरिंग फाउल कोफा अरे मिहार टीम फाउल दे मोती कार्ल्टन को फाउल तो तंकोले गिना आलमेन फेन्ना मुंदी मी क्वार्टरगा टीरेक्स मोती हतर फाउल मी क्वार्टरगा देंग वानी टीम फाउल यार मेजुं ऑलरेडी अलवा फे फर्स्ट वन फाउल एक देंग फ्री थ्रो फेशेने कोर्ट फेंगे तुमगे मसला मेरे हम वार बोड़ा दिमाग हास्पिटल का मिकाल फिजिकल मैच तक कोले मुंदाइरो कोर्ट कुलंतरिंग वेट्टे कोर्ट तेमुगे मसला वार बोड़ा दिमाग उंदा कम फा कोलेंजे नंबर चमत साढ़े 50 अनके समा 10 पॉइंट के फरक में होती स्कोर बोर्ड में फेरना इलियास के मूव इन नो फर्स्ट सेकंड पास नो को ड्रिबल नो को बॉल आतो के फेटे मारा बड़ा विद्या पूरी है इलियास के फोर्स नुदी बनी ಹಾಗತ ಪ್ರೆಸ್ ಕೊರಾಗಡಿಗ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಹೊರಮಕ್ಕೆ ವರ ಮುಹಿಮ ಕಮ ಯಾಕೋ ಇಲ್ಲೇ ಹೊರಮ ಸರ ಮುಹಿಮ ಗತ ಇಲ್ಲೇಕಿ ಟೀಮ್ ಮೊರಾಲ್ ಎಮ್ಮೆ ದೇಕುಂತರ ಕೋರ್ಟ್ ಮತಿ ಒಳೆ ಗೊತ್ತುನ್ನ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಗೆ ಕೊರ ಮಸಕ್ಕತುನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆನ್ನ ಹಿವ್ವರು ದಿಬೆ ತೊಂತರಿ 10 ನಂಬರ್ ತೊಂತರಿಯ ವರ ಪಡ ವಿಂಗುತರ ಗೆಂಬುರಿ ದಾಫಾಯಿ ಕೌಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೋಳ Calistine, fantastic. नंबर चमत प्रगीत अंकोले फास्ट गेम का मिहार मसे के बकुरे कार्ल्टन से नु था चमत वट्टादी 15 नंबर चमत बॉक्स तेरेगा ड्रिबल कोल्ला फामा एनगे हशिगंडा स्कोर के बेनु को एनु तोसा हां
ආඩ යෝනි මෙවගොත රංගලහන් ටයිම් අවුට් එක නගන් වර බොඩ රිදම් බදල්වගෙන් මිදනි ස්කෝ කාර්යවනි මඩමඩෝ මේ මැච් බලාරෝ ගේම් ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಗೆ ಆತನ ನುದಾವರ ಗೊಸ್ಸಿಯ ದನ್ನ ಮಿಯೋಗುತ್ ಕೊಳ ಹೆಣ್ಣುತ ಆದ 9 ನಂಬರ್ ಚಮತ್ ವಾದೆ ವಾರ ರೀಚಂಗೆ ವಟ್ಟಾದಾಗೆ ಸ್ಕೋ ವರ ಬೋಡ ಕಾರ್ ಕೊಲ್ಲಿಯೆ 7.50 ತಿನೆ ಮಿಹಾರ್ ಮೋತಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫುರ್ತಮ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫಹು ಮಿಹಾತನ ಸ್ಕೋ ಕಾರ್ ಕೊಲೋನ ಎಮ್ಮೆ ಕಾರ್ ಸ್ಕೋ ದನ್ನ ಜೆನಿ ಮಿಹಾತನ the team was team foul de famoti engam the team ha pressure ga gana kamoti evvaraka T-Rex fernisura lead goyen kulemun ama team on pressure wara bodwane Carlton madwanu fahatun ara mi hamakura mase kono mi kendani Malik zabi wanu tere moti foul kofa ad hama Carlton enge to fouling game gosken mi olani hama okkolunta hottuagen T-Rex के कोच बोर्ड के फाउल के कॉमर्स मसले Zabi के प्रथम फ्री थ्रो मिस को मिदी हसन आमोते कदें निकाला प्रेशर ए दे पॉइंट दिबेन तो ए पॉइंट रेफरी देखे दे पॉइंट दिबेन जहन आतुन जीवे तो एटुनी ಅದೇ ಕೋಚಸ್ ವಾರ ಬಣ ಎಪಿಲ್ ಕುರೆ ದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಲಿಬೆನ್ ಜೇನ ಕಮ ಹೆನ ರೆಫರಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅತುಗ ನುಜೆ ಕಮ ಕನ್ನೆ ಗಳನೆ ರೆಫರಿ ನಿಮ್ಮೆ ಏನಂತ ನೇಂಗನು ಅಳವಡಕ ಕೇನ ಕಮ ಹೆದಿ ಕಿ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಿನ ಏನಂತ 54 47 මිහාර ෆෙන්නනි ශ්‍රී ලංකාගේ රෙෆරි වරක් ගිනාම් ෆුමේ තංගත අලොන්ඩ දෙම්බකස් විසාක ෆස්දියේ නෑවර ෆාබමුන් අයි ෆෞල් කුරිතන නුෆෙන ෆෞල් කුරිතන නුෆෙන ෆ්‍රී ත්‍රෝ සිටුේෂන් ගම ඇති नंबर 6 प्रथम फ्री थ्रो मिस कमिदी दोनों फ्री थ्रो कामयाब को 40 से 57 हाफ पॉइंट के तफाते मालिक रंग उधर को मालिक हाँ वट्टा लिए එතන උන්ගේ තෝ මාලිකාරෙන් වරක්ගෙන ෆවුල් ලැබුවේ එංගේ තෝ ඒනක එතන කොහොම එව්ස් යනක සිලින්ඩර් ලිවින් ජහ ජාගවසෙන් නනුලුවේ चमत 15 नंबर चमत वट्टाली इस्कोलुन देखो तीन कोलुन तेन वणी महाई गतो हम वरबड़ उदवगे मिदणी एतनो ब्लॉक पुरं एरिया टाइम आउट तंकोले लास्ट वे बंगेदा वेदाने बाकी विहिसिकोन तुनी मकम एम मिनट ऑफ एफिंदा मी प्रेशर एकम एम मिनट तरगे से लीड कैचअप करे विदानेंगे तो हम विजय वरबड़ गेल्लु में हमा पूरी मत्ती वाहन तो ऐसा मिस्टेक तो मां ගෙනවගෙන් එදණි इतुरु बास्केट मिकुआटा का देन कार्ल्टन नु बट्टा फिया हाइगतो का हम टीरेक्स बराबर प्रेशर करू जाने नु दसा हां अनेकुआटा फेशेरु ए फजली फर्स्ट फाउल भी है फजली के फर्स्ट फाउल आलमेना वाह दक्का नुदेवी तिब्बा हम आ बड़ बलावेश नुदेवी तिब्बा फर्स्ट फाउल दान कुनि फाहा कुनि तीन फाउल दिवा का फजली कमिसर प्रेशर का दाने वाह के हाइगतो का फजली फर्स्ट फाउल वेगन दियुमकी वर बड़ प्रेशर है नु वर बड़ प्रेशर फजली की गेम कंट्रोल है नु तो टीम को देन इलियास एरो कुलेन इलियास ज़बिया देन कोलन जहने देन टीरेक्स के एडवांटेज वो एंग अनिंग है ज़बी कुरवेन जिला कुरवेन इल्ले कुरवेन एकम आलोंडा ए कंट्रोलर को मगाम वर फस्दी कुरमुंगे डिफेंस इंगता मेरे गागंड कम्यू के कैप्टन नंबर नोएंग हम मैचों गेल्लु वाला फेरिंग
51 56 5 point ස්කොමති කෑරි වෙපා දෙමියති එම්මේ නේවා හිපාට ජේන කුවාට මි කුවාට කොළොන් ගාගෙන කමති නිමිෆා 12 සෙකුන්තු ಬಾಕಿ මියති එන්නම සාදියසම ටීරෙක්ස් ම බාස්කට් වට්ටා දැෆියා ටීම හම හින්දමි දෙවේන දන්නවා ජේනි 52 56 ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲ್ಲಮಣ ಮುತ್ತಿರಗೆ ಮತಿ ಫೌಲ್ ಕೋಪ ಏರಿಯಾ ಬೇರು ಹೆಣ್ಣು ತಕುರಿ ತಿನೆತ್ಲಿ ಬೇಡ टीम फ्री थ्रो kan dibeena fursat mitinat vettum waram muhimanga da heranakas up point lead arana जिला की टीम होती है कुलंतर नंबर फ्री थ्रो हम एम इतबार कुलंतरी हम या गणक हम जकरिया आया हम इल्ले वेले को फ्री थ्रो एन तो एम इतबार शूटर प्रथम फ्री थ्रो मिस के मिदिए देतियस मिस हम प्रेशर हेनु तसा pressure mi gadi ge gotu me bikwata nimen endi 3 sekundu काहोइत कामयाब को फिर आ पॉइंट के लीड एक गम्यति टीरेक्स फुल कोर्ट प्रेस के मियार मिति भी टीरेक्स गुंतरी चमत्कार बड़ मस्त से वैसा मां कैरी घुरी है न तो referee ke call no mita allo huhan oti mihar goskom midani ingeda mihar goskom midani rangalen no hama referee kari gawwa ane referee ma durung foul fumuni पंसा सेके पंसा सते इसको की सुकुंते के बैक उलो बा मिहार मीनी निमें फ्री थ्रो कम फुर्सत दे मोती टीम फ्री थ्रो कम फुर्सत दे बने तो तीनों देंगे प्रगीत प्रथम फ्री थ्रो कामयाब को फिर देंगे के बाकी देखो 3 पॉइंट का अटेम्प्ट ಕೂಡ का नो गोल केन तो नो में एतरे एरिया तेरे ಅದೇ ತಿಮ್ಮನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೋಡ್ ನಿಮಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಫನ್ಸಾಸ್ ಹತೆ ಫನ್ಸಾಸ್ ತಿನಕುಂ ಟೀರೆಕ್ಸ್ ಕುರಿ ಗೋಯಗೆಂ ಅಮ ಫಾಹ ಕೊಲನ್ ಜೆಹೆ ಮಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗೆ ಮುಳಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಕೊಳಮ ಬಾಯದಾರ ಫುರ್ತಮ ಫರಾಗೆಂ ಟೀರೆಕ್ಸ್ ವರ ರಂಗಳ ಕೊಳಮ ದಕ್ಕ ಮುಂದಿಯ ಕಹನಮ ಸಸಂವಸ್ ಫಾಹ ಕೊಳಮ ಮುಗೆಂ ದೇವಿ ಕಾರ್ಲ್ಟನ್ ಎಮಿಹುಂಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಎವ ಜಸ್ಸೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಎಮಿಹುಂ ಕಮಸರಕ ಕಾಮಯಾಬು ಸ್ಕೋ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ದಿಯೈರು ಹಾಸಗತಕ ಫಹು 3 ಮಿನಿಟ್ ನುಡ 14 ಮಿನಿಟ್ ತೆರೆಗೆ ಟೀಮ್ ವಣಿ ವರ ಬೋಡಂ ಅಡೆ ಗೇಮ್ ಎಮು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದರ ಗೆನೆಸ್ ಅದಿ ವರ ಬೋಡ ಕಾಮಯಾಬಿಯಂ ಹೋದಾ ತಫಾತ್ ಬೋಡವೆಗಿನ್ ದಿಯ ಸ್ಕೋ ವಣಿ ಕ್ಯಾರಿಕೊಫ
ade timmana kuwataage kulun nimi mihar moti hatarona kuwata faran tayyareva 53 57 T-Rex moti kuriga kuda tafate mihar moti kuringen ha bodu tafate mihar scoreboard on fenna karenne gagandaka tewaraka sadaraka point of T-Rex on lead fula kuramun dia manzar menna fenigen dianna mes mihar moti haigatu gama de team of 50-50 chance ke ha bune wara match ke 4 gade fa di score moti wara boda tafat kudawen gosfa hasakotega timmana kuwata nimen diyeiru Carlton wara rangalu kulume dekkikam faha kolen jehe e kulun mi kuwata fashagen kulumuga fursat T-Rex un e team difikamuga wani nama ada score nota game emirigen diumaki sama ekashigen wakam hennames mi tari rajyaga behetuma taka T-Rex kulun teri wara boda mase kurana kam yama ebe shakkiyo ekamenno mi mecha moli mecha bayada rama almena faha kolege midei T-Rex team mola kule gina porta kamyab kuramun dia manzar hennames almena timmana kuwataage fahokolu komeswarege game agena badalta ka ayeko kamyab hoitam fenigen midiyei Carlton ege terega emme muhim doran ada kuri ek kamaki Fazli first foul hamagen faban jo hasan Fazli first foul hamagen faban jehum mi team ak kurmati kiha bodu masse to adi ege sabu team ga motivation kiha warge balle annarto alawna ham ibna me nuwa number ungeto me nuwa number ge kolun enaki molu kolun tere Fazli mere hama ena hama gelluwa da feyoti etannun ena kulegen fiya wara goswa ningeda ade zabige foul le no number Pragita zabige team foul levi zabige foul aytira komisar ka Vishnu je hisab umidi anka skanta almena fenigen dia sad number Hasan ka deme korjamu beren nikku manzaro kuri far aniya kulun teriya enage injury tankole serious kama fenneni enka me match ga itara bad event kamaka nufene Pragit no number Chamat Kaves Hasan foul to no betuni traveling yaar player un haman nette ta efana mire Ceylon referee ga masala engeda demmege swigata ki Abdul Amir ehen kamek koran hotta kolun terin ekama Vishnu hotta mikolon mina kolun feshi ehen hada gannowan huriya emme match tayyar wanjana kulun fara henoda anaka the referee ge signal exchange kuruma fa honone kolevi gannowan illa adakite waran uskonguri Malik etan hama block kolla vorkum ga vena sa komme farak is Malik etan hama win kure eba far Malik potno etonu Malik foul ne livije enkam hama gamas Malik ge role adi sama waram ei waram mohim foul e fana number 4 foul wi ei eneke mehar damage emme bodak kora kolon teriya den ennani baki eken etanun adis Malika bolalan kulalafiya magene erno hasana foul waade hen hiwana 50 anaka score moti hama komensara ge 1.5 loka gossa 4 point ge lead e gamyoti me kuwata fetigen adi evs team ka basket kamyabe nokore 50 e kuri kuwata nimuniro score gaganaka me kuwata ge minuten haaru hingiye Malik forta free throw kamyabe nui devana free throw is nakamya Malik warabadi kama waraboda penenu tosa Malik ma boda warbale mehara ennoni ringa hame nugosamu nudana enu to hage to wagata ki Malik kar wargena foul take wese bakure ada Malik to ball over diha number 1000 me jehi hengam meti foul lefa enage team foul devi tangkole foul rate matikom mihar melani miku attack hasakotega Carlton ge kulun terin almena furtan paragen wara foul matuko fenigen die ename etium physical game ka bal kollima wara gina foul ta fennamanda manzar me fennani Pragit Kausan mitila ge 3 point kamyab vi mitla etanu
jay 3 mana 3 point ei यार 1 point score කාරිවි 57 56 වර බොඩ මෙති විශ්රංජී for T-Rex හම ගෑමස් හුරියා option තක බේනු කරන් ජේන පහතුන් අර Carlton lead හොදා ෆියා අත්ලාක ෆසේ හෙන්නු වනෙන්නු තව वाराउंड को निगत वाराउंड को लीड लगा दिया එටිම කොළඹුන්දා ගේම කි ෆිසිකල් ගේම ලීඩ් ගොන්න ටීම ෆිසිකල් ගේම කොළඹ පරාපේ අනේ ටීම හම කුළුම් ගාගෙන කම ඩැමේජ් වන එන්නු තව वारा बड़ा मिहारुंगे तो अराउंड हम तीन टाइम मेहर आदि T-Rex टाइम आउट नूनागा तीन टाइम आउट है मिहिंदा वक्त कोलता होगा टीम रीऑर्गनाइज ಕೊಲ್ಲವೇನೆ ಟೆಂಪೋ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲವೇನೆ ಇಲಿಯಾಸ್ මිපොට් වරම් මුහිම්ම මිපොට් අනකොල ලිබිජ්ජියා හම ගේම් ගේ හම ටානින් පොයින්ට්ස් තම දෙන්න ඉදානේ වරම් මුහිම්ම බාස්කට් අද ප්‍රගීත් හෝදි ප්‍රගීත් වන්නනි ප්‍රගීතගේ ටීම් ගුරෙම් ස්පීඩ් කුළුන්තරියා අද T-Rex කුළුන්තරියා තුජේ බෝල් බේරදී කෞෂන් चमत अंकल बड़ा उसको कुलम पर है वारा सलित ना मालिक मी बास्केट हुट्टो वारा मोहिम स्केटिंग हम हुट्टो आदि हेनु तो एक मिस सर्विस कुंतो इतनो जस्सा नवाने गदा ए बॉल नुनी में रिंग को मुझे है एक का से कम सर्विस कुंतो दीदी को नहीं आती कौशन मिथिला T-Rex सुनते हैं वरब बड़ा हम डिफेंस को के में हम जोन डिफेंस वरब बड़ा यार लीड है नेगी जर्सी नंबर खाना रे चमक लीड नेगी बास्केट 5 7 को पुरता पारा मैच का लीड में दिबुनी कार्ल्टन ना 5 7 को वरब बड़ा T-Rex विष्णु जी है वारगिन कांत तंगे बहुरी वर बोल टेंपो है इपाटम में यार कुल मगंदनी ऑप्शन तो मिस के नुवाण कहा ले इच्छे है तो का फ्रस्ट्रेशन यार दन्नवानी देम में फेनिंग दी ऑप्शन के प्रगीता वट्टन लिबुन है नमस प्रगीता स्वेट्टे को तेन्नु प्रगीता एकनी मैं एकनी लिबुनी मैं तंकोले हिंगोसी यार दन्नवाई बनी फौशन मितिदा the 24 seconds singafi service sukun terega bola shoot kuran jehene ade ringo jassen jehene ennone kam vijiya ane team bola libene demme midima ekha gote ade time out naga farmoti T-Rex मैच का T-Rex उन्नगी फुरतमा टाइम आउट मिहार हिंगाव मिदनी आसम स्वाह करवाफी अदे रिदम बदलुवा दनिवर्तोगा म टाइम आउट नेगमो की वारा मुहिम को केनस मी कुना मिन T-Rex टीम टाइम आउट नुनगा मी कोच मडकुरी एक मकसद के तो हम कोच हैंगे आमुगतेगा बास्केट का टाइम आउट फेन्न वारा बरे मी मैच का T-Rex के टाइम आउट तो फेनुल तंकोले लहे हम दन्नो जने था आलुंड तंकोले लस देंगे की कोचुंगे के टेक्निक्स उन्नानी कोम्मे सबब तक उन्नाने हनुंदा आदे हम कामस कोच के सेकंडी का गेम वरबड़ इन्नाने गेम के टेंपो है हाथ कुरम बेनवा अमाजुस उन्नाने एंकम एक कंत के मेदुर वेंका कबूल करवे टाइम आउट दस्को पे होरी ऑप्शन मादिक आय जकरिया तुम सम बॉल मिस मी पूरी फॉर ऑप्शन तुम बॉल मिस वेगन दी वरम मुहिम दे बॉल मिस वेगन मिदी मिस वेगन हम अनेक स्मृति फुर्सत लीफा अरे मालिक वारा रंगालू रीबाउंडिंग एनगी ಒಮ್ಮೆ ನಗನ್ ಜೇನ ರಿಬೌಂಡ್ वारे 3 पॉइंट वारा मोहिम 3 पॉइंट आ जकरिया के 3 पॉइंट को अनेक सा उसको मती अमरादा आ 2 पॉइंट को लीड मती दिफा फर्स्ट क्लास मी अनेक T-Rex टीम अम्मी मैच जीले वेन वागोते
මිලියඩුගේ සබ හිපාටන් ජෙහෙ එම්මේ පොයින්ට් එකම විස් මොළුවාංග බජේ එනමස් අදිමියෝති 1 පොයින්ට් 2 පොයින්ට් තියාවර පොරේ වගුතේ බොයි හමිනට වාකියේ බොයි එන්කමු දිහවරක පොයින්ට් ලීඩ් ෆුලා කොල් දෙගේ නෝනි එකයි නේවයි නුදෙබේන මිකාලා මෙචෙක් ගයි ජකරියා හොදි අනකස් මතියම ලීඩ් ෆුලා කොල් පුරුතොත් ලිප්පා රිවර්ස් බාස්කට් ආදාවන බොනි ඒ බාස්කට් ඒ වරම් මොහිම බාස්කට් නේද අද ටයිම් ಔಟ್ නගා විෆාර් මොතිය අනතාවස් කාල්ටන් අද කාල්ටන් ගේ ටයිම් ಔಟ್ අෆහු අනකයි සම කොළොම් ෆරහනි ස්කෝ මිහාර මොති නේවා හිපට්ටන් ජේ හිසාබෙක කාල්ටන් ෆන්සා සාෂේ ටීරෙක්ස් පස්තොලස් දෙ 4 පොයින්ට් එක්ගොතක මොණියා දෙ බාස්කට් ගේ තපාත් ස්කෝ බෝඩම් ෆෙන්න මියොති එන්කම හම ටීරෙක්ස් සම වර බොඩ මසකේ කුරංග වජේ කුඩ වක්ත කොල කව සම කොන්සන්ට්‍රේෂන් කෙල්ලි ජිකම ගවන්නේනම ඉදිකොල් ටීමුන් අර හම කුරුමගේ ෆෝසත් වර බොඩන් එබොයි අදි වගුත් එබොයි 5 මිනිත් 46 සෙකුන්තු අලුමෙන්න වගුත් එබ ෆෙනේ එන්කම අදි හම කොම්මේ කොලකස් නතිය බුර ඉංගා දන්න මිහතන මෙචක ඉංගාපා කන්තක දක්කාපා කොළුම බදායර ටීරෙක්ස් සහ මිමෙච මොළොමගේ ෆුරසත් මා බොඩ මෙසෙබෝතේ දන්නව ජේනි අමියෝද ටීරෙක්ස් එකට වර ටෆ් ඩිෆෙන්ස් එක හදන් ජේනි නේද අනකා චාර්ජින් පවුල් දෙන්න තෝ චාර්ජින් ෆාල් සබි නගානේ දෙවන චාර්ජින් පවුල් දෙන්න ගියේ සබිගේ සබිගේ දෙවන චාර්ජින් පවුල් දායක ජෝසි නම්බර 10 ෆෞෂන් ගේ 4 ෆවුල් හම වියේ මෙයා රණකස් මාලිකන් එතරේ බෝලලම් වියේ එංගත ආලොන්ඩ හිවන්නේ හැම ලායර මේ ෆනන නම්බර ෆාබන් ජීදාන හෙන්නේ ෆනන නම්බර ෆාබා ෆියා වර බොඩ ෆසේ හවානේ ටීරෙක්ස් ෆනන නම්බර කියම de offense goes adi defense goes sama wara muhimmu dawren team gada kora kolon tirhen to ashikandu ge beenu ena boda kuramundani the full court press එක T-Rex midani hasan full court press එකෙන් මියගොතන් එම්බ රංගවල නිම්මුන් කම වේදාන to මියගොත රංගවල එක මීගේ to වසලේගේ press කොරඤ්ඤා ෆිසාරි කොල්ලන් ජහනන් to එම්බස් මේ හුස්ව ගන්නනවා අද දෙමේ කාමියාබ් මෙදන්නවා ජහනි full court press එන්නම ඒ කොමසරගේ නසීබුගේ හිතේ කම චෙක් කරන්න to මෙහර දෙටීම වස් කොලනි press එනද afsan මෙහර දෙටනවා ජෙහි ජෙහිගෙන් එහෙදි ball afsan මෙවගොත නොදිනු මුහිම කියවනේ de bench ko halim sebain kinato afsan මෙවගොත defense ko hunnan je engada මෙතන offense ko afsan ball නොදිනු රංගල ball number foul මෙහා T-Rex ගේ tempo වාර fast කොල්ලායි මේ tempo ගේ හිෆාටාලේ ජවරම දගවන හරි කියන්නේ engada Carlton T-Rex ගේ එම්මේ young player මෙහර හම 21 සහර ෆොරන කොජ්ජ තුබ්බේ basket කොන මුන්නම හුෂාම් වෙන්නතෝ හුෂාම් ආදාලොම් ෆරිතයි තුබ්බේ ගත වරන් ඉතුබාර ෂූටර් දන් අනක්කාස් ඒරුයි ආලවඬ හම එකනි මේ ප්ලේයර් ආ දෙතරගෙන් experience එක තමයි ප්‍රෙෂර් මැච් එක මෙහා ප්‍රෙෂර් වගුතෙක්ග එකම බයිෆාරගේ ඇඩ්වාන්ටේජස් වෙත එංගතෝ එහා යං ප්ලේයර් මාබුඩු හියාලේ ෆිකරන්න තේ මිහුගේ ගේම් මිහුන් කොලලා තමස් වෙන අවනදී කුලේර කොල මඩකොල්දන් ජේනි හුෂාම් කුලුන් කිනෙතෝ ෆෙනිගෙන් දනි මුබාරත් කේන කොම මැච් එකේ කොමසර කුලේ ෆවණි අද ස්කෝස් කො ෆවණි මුලිය කුඹාරත් දිහා පොයින්ට් එනවනි කාමියබ් කො එංකම එනගේ ජුවන් කම ආලා බලා රේනගේ ස්කෝරින් ස්කෝ හෙන්නුනේ හොදන්නෝ ජේනි
Varar Rita Secretary get එනමස් a වෙට්ටේ කොතෙන් නොවි බොඩ මම කියන්නේ තෙමීහුන් වෙට්ටුන් එකනේ හෙන්නු તો මිස්රි එන හුරියා කම බරාබර දී අන කයෝ මුරියා බොඩ තෙමීහුන් තරන් එහෙන් අරන් කෙරුම් වෙසත්ත නිදන්ගා Niharu zone defense T-Rex badal kuri mege to mi berum mihun huswa tange bafene ei warab bodu masale ka vedani Zakariya ge roll warab bodu hama yogus koltere ke wes bola atuli Pragit Vattali Pragit huskol dibuni counter 3 minute T-Rex ge devana time out 3 point lead ekgamati the T-Rex ke devan time out komme team ko mes meoti de time out nagafa komme team ko mes de time out nagafa mihar meoti engam ho games match ke 4 meoti hama war boda kade engos first tolas tine team point ke lead ek mihar meoti T-Rex එනමස් මි ලීඩ් විතර ෆුලා කුරංගම ජේ T-Rex සමජීලයන් ගේම් තර වනමට්ටක අද නේවා හිපාටා දන් ජේ කහ දඩිවලන් හම මිහාරස් මත යාස්පා 3 මිනිත් ಬಾಕಿ ඒ බොය වගුත බදායරු ෆවුල් රේට් බදාලායරු අල්මෙන්න දාන් කාරේ මිදිවි මිහාර හම කාල්ටන් කුණු දෙන්න දන්නවන් ජේ කාල්ටන් ගේ 10 නම්බර ෆෞෂන් නදී 15 නම්බර චමත් මිදිවි 4 ෆවුල් දෙපා හෙන්කව දැන් කුණු තිරේ කොටුම් තාබන්ජයි මේවා ෆේමුගේ ෆුරසත් බොඩි මිද කුණු දෙන්න දන්නවන් ජේ එනමස් by far enunga goda kantata befe bori Zakariya ge 3 point miss we attempt miss we yeah referee kulung huttu vanjana Sri Lanka referee inge to hama ma boda Sri Lanka team ang advantage diken kulai tam fenna ninge to etonu huttu vanje nenge to kulun teriya ko aniya furenu to kinato aniya wegen referee carry kulun teriya huri එන්නම කුළුන් කුරිය දිය මන්දල මෙන්න ෆෙනිගෙන් දී කොමසරක T-Rex के बेंचुं हिंगा मुंडी जों फाल करमुंदा मंजर से फेना T-Rex के बाय कुलंते मस्सा जस्सा मंजर से बा फेन्न मुंदे हासगतिक श्रीलंका के रेफरी के निमुंतका देतरेगा सुवाल उफेदेने जागा मेन्न बा फेने बाय निमुंतका लंका टीम म फायदा वा गोता निमुंत निम्मा कम कुलंतेरिना आदि टीम में संपूर्ण मोदनी वारं हुस्कों आरे T-Rex को उन्तेना 3 against 1 का लगता लिबुनी अरे मालिक अरे मसक तो मालिक कामयाब करी फर्स्ट फाहे फर्स्ट पॉइंट के लीड है नौ नंबर चमच अरे मितनो 3 पॉइंट तो वार बड़ा मिस हुंदा तमे फेन्ननी तो मालिकन एतनन लाफिया मन हम फाउल करम मजबूर वानेगे तो चमत को फर्स्ट फाउल है तो चमत नो मिफार मितिले फाउल दक्की मितिले के देवना फाउल मितिला दी फाउल आइतरे कंबडो आवरन्नुवे कमितला वारो बलि वेगेन कन्नेगे आंड हिवनि कुरे मितिले रो अफसन कारिंगे कुरे फाउल रेफरी अद नुफुन कमगावे श्रीलंका टीम के कोच एकमा हिंगमनु जेगेन बेली है මියා ඉස්සා බංගාරමන පාහ කරවේ බ තංකොලේ ඉස්කෝලේ ගොතුම් බලායරු ෆෙෂීරවර තංකොලේ කුරු කුළුන් තෙරින්තක මිහාරු ලංකා ටීම් එක මිදිවි එහෙනම් තස ලංකා ටීම් එක මිහාරු මජබූර් වෙගෙන බේරු ෂූට් කරා එම අවුට්සයිඩ් ෂූටර් වල ලාෆෙත් මිහාරු එතර වන්නන් උදගෝ වීම දැන් බේරුම් එයි දැන් ඔයගොතකි
එකතුන් කම කාමියාබ් වාතන නුපෙන ආද මිපාර වර ගින ෆ්‍රී ත්‍රෝ මිස් කොෆ වර මුහිම වගුතක මාලික් දෙ ෆ්‍රී ත්‍රෝ සවට්ටාලි හැප් පොයින්ට් එක ලීඩ් මිහෝදි වර රංගලු හිසාබෙක වර රංගලු ලීඩ් මිහාර මොති නගාප මොළුවාන කමුගේ යගින් කම වර බොඩ මොති ඉතුරු කොප්ප මිහාර ටීරෙක්සුන් යා රග්ගතස් බේරුන් ෂොට් ජොමුගේ ෆුර්සත් දීගෙන වණේකට අද බෝල බේරුවීකම නිමි ෆවුල් දෙන්න නොහෙනුතෝ දෙමීහුන් නවස් කොම්මස් වරක අනියා වෙජ් තනොන් ලංකා ටීම් කුළුන් තරියාස් ඉලියාස් වස් දෙමීහුන් වසකම ෆිසිකල් කන්ටැක්ට් නෝ යාලොන්ඩ හීවනි කත් දෙමීහුස් දෙකොල කස්සාලි ජෝසි නම්බර 13 අන්ද්‍රේ කාල්ටන් වෙට්ටි ෆමෝති ටීරෙක්සුන් ඉලියාස්න් අනියා වෙන ඉලියාස් තෙදුවෙජ්ජේ Andre teduwa ko tenno adies ara zuwan kulun teri enno para zuwan kulun teri mi ama warbadi jor mehar en faabam jehene ngeda ena ha genero ta madkulum faabam jehene e hama warbadi firuwan hada makara Twenty-four seconds. Hey, unsportsmanlike fouling hai to. Demmes nudakka unsportsmanlike fouling hai. Komeswaraka kulunterin hingondu jom foul kuram damatala menna fenna mundani. Ekam demme Sri Lanka referee dekki normal foul එක engeta demme ga unsportsman like foul ei ene bola dibmuge evs fursatan neti sida hashigana hamala dini unsportsman like foul ga line vis nahi dena henu to Zabi certain free throw कामयाब normal foul में दे free throw दिबे एनु तो unsportsman जो 3 foul दिबे number fanara first foul liya dem unsportsman like foul dekki ena gastu golomborin jehi ehima war rangala call referee ge Judge number fanara chamatge first foul da ko ena fabange jehuna kunis paha korin emmewa faban jehmi untere ke chamat himenene engamo gamas mi wagut kola ki anekka T-Rex warbodu hingama jehme libene wagut kola ka wegen dane etanonge to war gina foul malika coffee kuriga mi wagut ki referee ge rotation hori ko eta dari dashuk hori Sri Lankan referee e nechita nufu me die war ge nechi me far abdullah meranga play dawne abdullah merechita fumeni e astuga chamat me faabam vita kita mere veji first dollars up point ke safate bay 2 minute baki miyoti enkam ho gamas T-Rex molu mattaka wara rangal forces tembe wara gineta ta kafo zila kulem mene kunani hasan rangal zila ya zabiya badl algonda waram warabali fengeda ever coffee ena engeda tano ata kurifar de free throw kamyab kurengas mifar kamyab agu tennu ide by far ms dimawane azabi balu zida kole minikuti
ජම්බෝලක දියන්නද ජම්බෝලක බෝල් පොසිෂන් අති T-Rex ಗೆ මිවගොත ඇති එමුහුණකස් මෙහම් නැගෙන් චෙස් ෆුල් කෝට් ප්‍රෙස් කොළු නූනියා ඒ අප් පොයින්ට් ලීඩ් එක ගොයිෆා ಬಾಕಿ දෙමිනට කොළොංගංගෙරෝග ප්‍රෙස් කොරංජ හේනි e press kura wagutu T-Rex sama mihunta durajjila pass koran jene bola ma gineru gengulen atu golen nyamu e bondi libene ngeda kunis faakol yama court fohem waragina waguttaken hedegen daakan mi match ga haykatuka miha digulagen diumuge embode sawbakiwes court fohmattaka waragina waguttaken hedegen diun mikala physical game takkulum dar hasawtega mi juwananga markaz ge tire hol waran hunu gada ege sawbon kuluntiringe dahillum ma bodawe sitere adi court terega fen hedumuge fursates tankula bodan iture fani ege sawbon by far kuluntirin hama kassala mikala kantattaves egen daaka hama faakol je malik azida wannani itere tankolen avaha zida jahammasa koroni akas foul हाँ फाउल होदम मिहार T-Rex न कुने नतो එතරේ වදගෙන් කොළඤ්ඤා ෆවුල් ලිබෑන මෙහර විගතකේ බෝඩු දෙමියුන් තිබ්බා බෝඩු එකකක් වීම මාලිකා එනේ හමහමවේ එහෙම දෙන් T-Rex කොළන්තරේ නම් යෝගත එතරේ වදගෙන් කොළගා එම්ම ෆවුල් ෆ්‍රී ත්‍රෝ තම් මෙදනි මිස් වෙගෙන් මිචි ස්කෝර් කරන වරම් මොහිම් මොයිගත අප් පොයින්ට් කි ලීඩ් නෝ ಬಾಕಿ දෙවෙනටන් හාර ඔවකාය බාස්කට් එක හම කොම් බතකන් වෙස් වදන් වෙගෙන් හංගාදාන akka scored foilani hama den metona maliu kassali zakaria azabi me yogutu court go horun waram muhim alder wara hana muhim danwaltoga amugote gama waram mistakes madu kolun tiri zabi kenu to mistake madu fa team waran hivvaru de kolun tiri ara reach hama option ga atang ai ara reach option negi bola Ilyas yaar 26 sekund to bola beenun koraniye arare niharu me ridam ga dem waran odagowane ngeda daganaka hama T-Rex hama waram bodu hama game win we danna jehani ade time out enegi Carlton no me quarter adi me match goes again for time out ada mechuga Carlton negene foul time out e team unge negi tin time out mi half ga nota mi pahu de quarter ga e team eneguni komme furtama de quarter ga negeni de time out ennuta pahu de quarter ga tin time out ennuta na furtama half ga de time out pahu half ga tin time out ei den ituru wagata gosiya ituru tus lage den ituru wagata diesenge to miharo T-Rex negene time out ekamo Carlton ga nonege adama ella bolatan alamenna fennama T-Rex kuluntirekama win kuramunda manzaru zabi ada Ilyas vetti foto anuna kahali alakkas kasala ade tan kommense fohenje de kulunteri mette Ilyas defara timpara vettuno Ilyas sama eggotoka noteduwe gotokan oti teduwa ranaka sama vetteni kahalagen match ka baaki meoti fansa sukuntu first dollars point haddiha 1 point un 11 point ge lead kayako
T-Rex මියති කුරීග අන දන්නවානේ දහම ගෑග්ගණකම් මියති මුබාරාතුගේ චැම්පියන්කම් T-Rex ලිප් එන්න තවසන් කුදාරක දෙම් මිහාර අඹරේ නුදෙවෙන එන්න තවද මිහාර හම ඉරියාවෙස් සම කෙක්කලා මේ ෆුට්බෝල් එකස් මම කෝට් මතීග රේර් වගෙන් මොයතකන් හදන්න ඕනේ දැන් මැච් ගෙල්ලිගනවාන ආද දෙපාරකවම සබ්විසකුඳ බෝල හිපට්ටා දෙන කොබස් වගු තම අනෙක්ක ජබීස් වෙට්ටුනි කෝට් මති මා බොඩන් හම කහමුද්දා මන්දර ෆෙන්න උන්දන යාල් මෙන්න සපෝට් කුල මුන්දා මන්දර ෆෙන්න උමිදනි Srilanka ada bola berukolli Zabi nimmu mararangalo baki miyoti pansavi sukuntu haddiya point 3.15 point kuriga miyoti T-Rex 13 point ga lead war giner vejje Carlton score nu kuretaves warang hama jilan T-Rex kunterin kulamu gendani option Malika and the Malika 3 point and the Kamya Bagu Tenui Pahe Hatare Tine De Ada Desekunda Moti Utipa Ada Mechu Kurvenu Nime Hename support Uva Palkumakotu Mating Echistakachi Ukamunda Mandarmi Kendani Ada Mechu Nimega Media First point Haddiha team point match कामयाब को T-Rex चैंपियन का हो जाएगा T-Rex के में कामयाबी की वारा पूरी में कामयाबी के दंडन जहनी बास्केट का T-Rex मियाता न हो दी एम में बड़ो कामयाबी राज्यंग T-Rex उरिया कामयाबी बनी हो जापा एको तो मिहारो टीम में हो दी इनविटेशन मुबारक मिहारो के हम हुरिया मुबारक तक चैंपियन कहनो था अब यार हुरिया मुबारक तक चैंपियन का हो दी मिहारो बिदन ने ऐसो मिदिया मुबारक आज मी देहा सेगारा वनार में मुबारक कुलोन कम का भी नमस आएगा तो में मुबारक की मिदी आहार के मुबारक है नो था एंका वो मी आहार के हम एम में मुहिम मुबारक तंग आदे MBA चैंपियनशिप के चैंपियन को होदी मी गई तुरंग दिराग बास्केट लीग के चैंपियन को होदी गांवी चैंपियन को होदी आदि मी गई तुरंग हम इनविटेशन कप हो जाके हतर मुबारक में कामयाब है नो तो वारा रगल रिकॉर्ड का कमिन माली मुली सीजन का बली हम होती डेमेचुंग गई लीगो का हरिकेन तुंग मैचुंद मी मुबारक तो का मी लंका टीम तुंग बली इन्होंने या मैच कुम बस बली फकाने अदवारा फुरी हम कामयाबी में होदी हम T-Rex साल में फरा तो हमारा बड़ा अरे मरहबा कियन जे T-Rex मुबारक तो हम फाइनल दातुर कुरीरो अरे फाइनल मैच के कुरिंग मियदु ना हिदिंग इंटरव्यू बुने फवानी फाइनल मैच आए तेरे 7% जाइंग कंगे बहुते हाईगा तो का ए टीम की टीमन में बलिनु कुरे हा मोल टीम ने एका ना हिद मोली मैच को साबित को दी मोली मैच बला इरोस लीडुगा एम्मे वगुत कोलेगा मुली टीम कार्ल्टन टीम होयवनी ए फंसास अप पॉइंट फंसास हैप पॉइंट लीडुगा वगुत कोल फीवा मुली मैच गोस लीडुगा ගෙන් කුලෙන් එම්මේ වගුත් කොලෙස් කාල්ටන් නුලිබේ විකාල වාදවේරි मैच එක මී හයිගතුක වර මදු පුරුසතෙක නුනි නුවාන කමේ අද ඉනාම් දිනුම ගස්මියාත කල්ම කුඩේර කොලතේක තිබේ ෆෝන බතුල් කොල්ලාන
මේ කාමියාබියා එකු ආද ඉන්විටේෂන් මුබාරාතුගේ තිදෆෙ රාජ්‍ය කොළ මිවනි බුරයිෆා රාජ්‍යගේ ටීම් ත පස් පහර බේවීරු තිම් පහර මිවනි චැම්පියන් කන් හොදාෆා දෙහර වික්ටරි චැම්පියන් කන් හොදි අදි මිෆාර ටීඩෙක් සෝදමා එකු රාජ්‍යගේ ටීම් ත කොළ මිවනි තිදෆෙ බුරයිෆා ලංකාගේ ටීම් ත කොම්මහරක සුබාරතක වාද කුරේ එහෙනම් මෙස් ලංකා ටීම අනකසව නාකාමියාබිය කුරුමති වගේ මිදියයි ලංකාගේ ටීම මුබාරතක කොල්න හුරිහා මෙචක මොළුවගෙන් ෆයිනල් දතුරු කුරී එහෙනම් මෙස් ෆයිනල් මෙචක අම මා බොඩු වාදවරි කම බෙස් නැති යවන දන්නවා හිවණි මේ කුලෙදිය කුළුම බදාර දන්නවා ජේනි එන්කමු හැම ගෑම ස්වර බොඩු කාමියාබියේ ටීඑක්ස් මේ හොදි and good evening once again. The final match of the 5th MBA Invitational Championship played between T-Rex Basketball Club of Maldives and Carlton Sports Club of Sri Lanka was won by T-Rex Basketball Club 60 points to 73 points. On behalf of Maldives Basketball Association, I warmly congratulate the champions T-Rex Basketball Club for this remarkable achievement. Now I kindly request the Honorable High Commissioner of Sri Lanka, Mr. Digson Sharat Chandra, to give away the trophy for the best player of the final match. The trophy for the best player of the final match is awarded to Ahmad Zabeer of T-Rex Basketball Club. Thank you, sir. Shield of appreciation from Carlton Sports Club of Sri Lanka to Maldives Basketball Association. His Excellency, pardon me, I kindly request the guest of honor, Honorable Mr. Yoshita Rajapaksa, and His Excellency Sri Lankan President's second son and Vice Chairman, Tharunyata Hetak Organization and Vice Chairman of Carlton Sports Club, Sir Yoshita, please. Thank you, sir. I once again request the guest of honor, Mr. Yoshita Rajapaksa, His Excellency Sri Lankan President's second son and Vice Chairman of Tharunyata Hetak Organization, to give away the trophy for the man of the tournament. Sir. The trophy awarded for the man of the tournament, Zakaria Shyam of T-Rex Basketball Club. Thank you, sir. Now I kindly request the chief guest, Mr. Mohammed Salim, President of Swimming Association of Maldives, to hand over the trophy, awards and certificates to the winning teams. Sir, Mr. Mohammed Salim. Silver medal and certificate awarded by Maldives Basketball Association to the runner-up team, Carlton Sports Club of Sri Lanka.
Trophy, gold medal and certificate awarded by Maldives Basketball Association to the champion team of the 5th MBA Invitational Championship, T-Rex Basketball Club of Maldives. Thank you, Mr. Salim.